Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nakapulis ka mait kura bakay. Handa na patag apapanak itakulas. Sa dinaw, Agpailiak. Ah. Inak mam agpasalon. na, pangalami ti kwarta nga usarem. Ay kadamo jimpaw iti anak ta. Isupay lang ti usarak Iti bilid na ka may gatang iti pangkusina ti impawit na kwarta. Saan apagpasalon? Basit lang ba ti gastusak? Ay, ibatim ti daduma. Amang ano di mo mapupuotang ka gastusum amain. Narigatan. Okay. 3,000 lang ti alaag. Muwan Pagrubuatak nga rudan tapno siya anak amaladaw. Sambutak pa iti biyahe. Siga magayam, nanakora, naimbag ngagsapam. Ay, asino ti agbiyahe ita, Rodel? Siya, nana. Mabalin ka din nga iti sango ti pagtugawa. Ay, pasensya. Nai-reserve mo tayo, nana. Na, makita ka nakatugaw. Napanimis mo, nana. Ay, nawaw. Ano sa nyo pala ijilikod? Ta isumuti bakante, nana. Jak kaya ti jay likod. Jak kaya ti maipit no kwa. Awanan ti pagpilyan nyo, ta isulangan ti bakante, nana. Bayad po, pakiabot please, nana. Ay, nawaw. Apay nga no si ka ti mangyawat iti driver. Ti pasahin si kadinaw. Disturbo nakpay laang man. Ay na, nga ti kayat nyo tumayabak. Kit-kita nyo nga dayuat. Man ano ayan o iyawat yo? Ay na ba? Kaya, di kang kasta-kasta. Asino ti bambano nga mamangyawat iti plite ma. Naglala ikamat. Alo, Huston. Agsardag kayo, nanakura, kandino. Nakababayin ka nagiti para tayo pasayros. Alo, ito yung tiplitin. Sika, tsak ti mangyawat ka ni Rodel. Ay na, no saan ka labakit si ka? Gusa anak ka baka, kanya ti aramida, ma. Pustulitan! Sumardag kayo! Marurudak iti dayja akora. Kunamlan asino abak na. Di na kaiyawat ti pagpletek. Ay nawaw, bay-bay amon day jay bakla. Kas jay na talaga. Ay masarak sis. Di na kakayatin nga yawat ti pagbayad ko. Kaya nagpaparehas tayo met a pasahero. O nagtaksil ako man Idi pay laang nga kas jay ti ugali day jay anana kora. Kas la sino nga agsasaw. Ngam anya pay ngay. Datayo latan ati lumiklik iti gulo. Ay no. Tsak paabak iti dayja abakat. Inton kwan si kapay ti rumuar adakas. Naon bibiyang ko. Maminsan pa yung aginarti talaga pagsasawat. Ay. Agronday dyan, no baybayan tayo. Ala, Huston. Sana nasaya ti makiap-apakat ni bigbigat. Madadala ang ti beauty bakla. Anyang oras nga agrubuat tayo ka, no? Alauna ko namat ni Manong Rodel. Ay, nalpas ka din ti ko na mga ilaklakad mo? Yes, nalpas. Sika ngay. Saan pa'y nga rod? Apay ngay. Awan pa'y ni Manong Rodel. Ipabaklay ko kumakin kwa na ti gatangag. O, diduatan amapan. Tulungan ka, nona. Oo, kabailam ka di? Ano fa?
Awan ka diti panagtalak mo kanyak. Sigurado ka, ah. Amang ano, agreklamo kanto, inton madamdam, bakla. Ti kunam, diya ka ba na baklayen? Ay, sana kasta. Madanagan lang. Amang ano, madadaal ti beauty. Katsak pa iti pabasulam. Sapay madlaw, kagapgapom ije salon. Ay, naumay ka kidi, nagadupay la asaom. May kanta maladaw ta. Amang ano makaungot ni bakat kora. Tayo ka di pa nga grubat, Rodel. Anyat orasan. Urayan tayo pa'y dadino kan nona, nana kora. Ay na, naskan aya nga urayan tayo pa ida. Nasapa pa'y nana. Awan pa'y lat alauna. Ay na, una yun ti kastoy. No di tayo urayan ida, awanan ti pagluganan ta nga agawit. Sapay siyak lang tinagbiyahe ita. Makabuda mo tinay ti biyagda. Ay, sana mabalinti kasta, nana kora. Ay, yun nga peso. Ano kura? Abay, lugan mo na tayo. Ay, agtal na ka man si kadita. Sana si ka ti kasarsarita. Gusto, nana kora. Ano san tayo latan ti aguray, wen? Sana balay, tawan pa'y mati alauna. Nakaad-ado mo aginat gatang monsikano na. Ay, wala na, ilakok iti tersenak. Kargam siya matami ng tilinaon day to ya jeep. Ay, nawaw. Saan mat anana? Awan man no kastoy. Maipit man da taon. Sapay ado, ti karton di taonag. Ay, nasan tayo ang makakuti na sayat no kastoy. Pamanday ta, Guryo. Ay, nanana, kat agiin nanos tayo latan Anya ngay nga rod. Ay, san? Tsak manusan ti kastoy. Kagapugapok lang nga dyan salon gam kastoy kidin. Awan imbis a fresh na tao nga agawin sa anan. Tama ipit tama dito'y lugan. Ay, amom nana, no di mo kaya ti maipipit, kan no di yung maanusan ti kastoy a sitwasyon, aksi kayo latan, tapno solo yo. Itay agsapang agtep-tepel kami pa'y nana Demanding kayo launay mat. Ay, napudno tinakuna ni nona, nana kora. Demanding kay launay, kat nagpapada tayo mutla ang apasahero. Uy, nga raw. Ira naman, nababakatan. Ay, agtal na kayo man. Anya dyan na damag ko, demanding kakano bakay. Anya, Makiap apa kakano, kadagiti padam apasahero si Di Kalman. kasano mga men? Sakpay ti pangiyawatan da kadagiti plete da. Ken, aduunay ti ginatgatang day dya ano na. Maipipit kami kredin di kalman ni Jejip. Ay nawaw, day talaag. Asino kay matisaan apumudot ti ulo na no kasta kulas. Among bakit? Si kalat na kumaan tinagadjas. Ngamin nakilugan ka laang. Nakilugan na, gum nagplete akmal. Saan na nasayati kasi nga inaramid mo? Kasanaw, no saan na kan nga ilugan ni Ruel Inton sumarunaw? Adang arod kwartam, pagtaksim, Awan! no kasta nga raw, aganos ka. Agbalon ka iti ado kan atidog apasensya, tatalaga akas jeti kunada nga agkumyot. Santa mo't abak nang, tagumatang ta kumaiti bukod ta alugan. Ni Mrs. Demanding ti sumungad nona. Umay sa gumatang dito'y tersen na. Ay na, oray awan customer ko no kas ni Mrs. Demanding tumatlang. Madadalang ti aldaw ko no kwa. Gumatang akman. Sikam ti makikasaukan kwa na bakla. Apay nga asyan. Sika ata tersenam nga ron. Gumatang akman iti may salata sardinas. Ala, ikamon tapno pumanawen. May salata sardinas kunak. Hala. Dua kayo ditagam na kabaybayag kayo mga gunay ay naapaw.
Oh, ato yung timay sa alata sardinas agat gatanga, Mrs. Demanding. Anya ja imbagam no na? Ay, adayamat. Ay, awatan nyo kit din ti sardinas agat gatangan nyo. Kurt, kastanan, di mon isupaut. May salaang matigat gatangan nyo, nana. Masapol ka di pa nga isupot ko. Ay, nawaw. Kat anya kumapay ngay. Kitay pa nga gun. Orayak dito nga mawam man ni Rodel alumabas. Sak makita jilugan na ija paradaan. Ano samlat pati aguray bakit? Isulang mati mabalin na pakiluganam. Makapasurun day dada. Di kag sasaw iti kasta. Apay lugan mo aya. Maladaw ako no kastoy laang. No nasapa ka kuma nagriing, di nag-first trip ka kuma. Aguray ka Nay, ada sumungat. Nay. Jeep sa ni Rodel daytan. Aywan, aglisi ka di tatasyak ti agpara kulas. Nas ka na makalugan na kon. Jak kayat ti maladaw iti papanak. Ay na, apay nga itakalaan, Rodel. Nagparipirak pa nga may, nanakora. Ay na, impuspon mo kumapay alaang asap no sa anak kumamaan alada. Sana mabaling nga ipuspon na. Tano kas ti aramidag, ang mga numa-aksidente tayo. Diskarte meten Ay na, nalalaing kayo pa nga mitisyak na. Suggestion ko lang maday jay. Nga may kasla di mo ammo ti aramida. Nagsardon kayo, nakababayin ka dagiti pasahero kada tumana na. Nakabunbuntok ka man, Rodel. Partakang pa'y tagmaneho tapno sa anak amaladaw iti papanag. Sana mabalin na. Ang mga numatnag tayo, delikado. Maladawak nga, Rodel. Ay diyo ipapilit ti kayat yo. No nabuntugak iti panagkita yo, di bumaba kayo. Rugyan yun ti magna. Sa mga makadanon kayo kay adagos iti papanan nyo. Anya jay nadamag ko, adi mo kano inuray ni Nana Cora itay, Rodel? Kasanuma nga minuna, makapauma ti ugali na. Anya man ang tidakas ana aramidan nan aya. Ay, saan la demanding ni Nana Cora? Agin lalaing pay. Ay nawaw, talagamat day jay at tao. Kunana siguro a jeep na ti jeep mo. Ay, pudnotan ako namnuna. No agsao, kasla kukuha na ti jeep nga iman manehok nga uray saan mat. Nasayat mat kiti tinaramid mo? Ang mga no isunti pagbaliwan na, dahil akin na demanding na. No adda pagbaliwan na no ngay awan. Makaamumatan makarik na Saan matan nga ubi? Narabyan ka mat bakit? Itamampay. Marurodak iti dayjay Arudel. Pinanawan na kid den. Anyat kahit mo saway. Di ko nakinkwa na urayan na. Anya tinaramid na. Apay kuma nga urayan na ka. Saan mo mat a personal driver ni Rodel tapno kasta ti aramida bakit? Ay nawaw. Iso abir nga sanda ka ni ti Mrs. Demanding ta kasta mat ti ugalay. Ti kaya mo kanayaw na si ti masuraw. Nakababain ti kasta nga raramidam. Saan ka mata makauawat kulas? Sika ti saan na makawawat. Saan nga min na mabalinti kayat mao, akanayaw na sika ti matungpal. Umuarak pa'y lagbet. Na. Ada na pataga papanak. Where are you going? Mapanak kita yan ni Rodel. At bakit rabiin? Awang bibi ang mau. Naskad nga sarita kami. Anya ter aramidan nyo dito balay katrabain na nakura. Imayak ta kayat ka makasarita.
Amom ka di anarabyanak anagawid, gapukin ka Pasensya kayo na, no di kayon kayat nga ilugan. Iso akas jay, tinaramid ka. Apay kumasaan kit agbayad akmat. Di man din kay launay nana. Ti kayat yaw, dakay akanayon ti matungtungpal. Awan respeto yo iti padayo a tao. Ay nawaw, nagadukit nga mumon si ka, Rudel. No awan kami apasahiros mau, awan pagbiagam. Naawan kami met a jeepney drivers, awan met pagluganan yaw. Kakaasi kay magmagna. Mabalin mi mat ti magmag na. Da kayo ngay, sa dino ti pangalan nyo iti kanan yaw no awan kami apasahiros yaw. Uray awan ti pasaheros ko. Nukas kada kayo met la demanding na nakura. Ano sa kun ati agtalon. No na, gumata nga man. May 1 kilo nga asin, may 1 kilo nga mantika. Ato ti bayad ko, oh. Mabitla nga rod tala ak tigat gatangam. Mhm. Um, Apay kas ti panagkitam kanyak. Kasla da kayat mo sa wana. ay kwa. Adamat nakita anak ka flashlight anapan ija ayan niyo idirabi Asino nga dayjay? Ninanakura. Ay nawaw. Kanya kay tinapan na imbagakan ka. Ay na, imay nagiskandalaw. Angam sa anak mo't nagpaabak ka. Ay, kunak man no si kamanon tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Itian niya gapokot iso tinakabasol. Ay, pudno launay. Manipod ita. Agsautay mo't tayo, nukas dya ti ugali na. Narigat mo't no panpanuinuyan tayo. Agruam day jay ananakura. Kunak man unapan ka iti ayan ni kumarim ita, Sadak ada tuloy. tapay. Awan nga ron pagluganak. Labas-labasan daklaang matang dagiti jeep. Daytaan ti kong kunakura. Agdinamag ngaminan dito barangay tayo ti aramid mo. Iso, dayjay, didakan kayat nga ilugaan. Sa ngayon nita. Sapay adayo di papanak. Tsak magkabailan ti magna. Ay, no saan ko mga men nakas dyan ti kinatangsit mo nga ipakpakat mo. O, di saan ko makasta ti mapasamak. Di man din kalaunay. Anya nga ita, didakan kayat nga ilugan. Ay nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay na nakura. Awan panawon ko makiapa kada kayo tagbiyahe akita. Ay sa anak nga imay tano makiapa. Imayak ta kayat ko dagkid daw iti pamakawan. Ay, pasensya ka na kadagiti na isaw-sawang ko ken kabarok. Pangasim ko matailugan na. Ay sorry na nakura. Ang padasem latan ti aglugan iti sa balay. Ngamin no ilugan ka. Amang ano adumanen ti karirim. Narigatan. Ay, saaden barok. Agbalbaliwa kaon. Sigurado kayo nana. Wan, Mhm. anan ilugan na kun barok. Ay, sige. Ilugan kayo ang pangasiyo ko ma. Tadi kay agbalin a demanding. Kayan respeto nyo ti padayo a pasayraw. Ano saan? Siyak a mismo. Timang parwar kada kayaw iti unag tilugan kaw. Magmag na kayaw. Ay, wan barok. Ikarek, agsingsing puta kaon. Promise. Ay nawaw! Respetuan ti pada a pasahero tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaditi ko pa manong. Agsalsala kan samat iti sangot ti sarming. Ay nawaw. Apay ngagbuy-buya ka. Kahit mo ka di makita ti kinalain kong agsala. Makisalak inton fiesta. Kaslag padan samat akan nigid dagita sakam nga agsala. Ay nawaw, pagkunamat. Kasla ka nakabadag iti baggang manong. Lagto ka alagto. Nagalas matasalam. As dyan ti kunada arak asala. Apay bato? Awan ti amom. Ingka kat ijayan ta ituloy ko ti agpraktis. Saan ka manan nga ginlalaing iti fiestaan si Kakarlo? Apay kumamat nanang. Nalaingak mat. Ikatamkit di ta ugali makasta. Inton kwanday ta nga ugalim ti mangisagmakken ka. Apay kumama isagma ka. Ibagak ka da kayo nanang. Ti kinalaing ko. Iso ti mangtad itinasaya at agasat ko. Anya kumati paglaingam ay nawaw. Inton fiesta. Siyak ti mga bakadagiti nagduduma apasalip. Tumal na ka man. Anya kumaday ta pasalip. Basta makita yun to nanang. Ada kanumat pasalip palo sebo inton piyesta. Sigurado asyak to ti mga bak. Nalaingak mo umuli. Saan analaka ti umulay, tay kanda pa iti mantika ti pusti akawayan, apangibitinan da iti premyo a kwarta ay nawaw. Dakkel nga tati ikabil da kwarta. Dakkel ka no ni mayor ka no ti mangtad iti premyo kadag iti mangabak. Sigurado. Siyak ti makaala. Pagkunam ta si ka ti makaala, narigata nagalays kan atidog ti kawayan. Ay nawaw. Sirib la ti kasapulan. Na, anya kay ti kaya mo asawan. Secret. Amangan mo ibagang pa iti sa balik at aramiden da. Siya kun ti mayaw awan. Ay, impatakder dan ti poste akawayan nga damanti ka na. Nagalis nga ulyad. Inak kabilan ka iti pigket ti dapan kaw. Tapno medyo mapunasan. Ket maulik tinasawa kawayan. Masapol asyak ti makaala iti premyaw. Ne, anya day para aramidam. Anya day kabkabil mo iti dapan mo. Kan, pati di tada kulap mo ay nawaw. Di kay tumanagarin nanang. Amangan no adda makangag kada kayo. Saan da amadlaw tawan maris na to ikabkabil kaw. Kasla maris danom. Anya di kayat mo asawan. Adan samot madi a planom. Umuliak lang matiti kawayan apuste. Carlo, kayat mo asawan. Sumali ka mat iti pasalip a palo sebo. Wala. Siyak ti mga bak nanang. Ay naawan lat di ka aramidan. Kasano no maamuan dati inaramid mo. Da kayo lati makaamo iti naramid kaw. Di damat kitaan ti dapan ken dakulap ko. Next mulai nih, kita umuli kayo. Ta, kana sino is ko. Kitaan nyo nana. Umulin ni Carlo. Ay nawaw. Kaslatak ka nga umululi. Ay nawaw. Naglaing mga agpayso nana. Naigkanan namat nga agpayson kat ni naahalanan. Carlo!
alam mga agpaiso ti papremyaw. Carlo! Carlo! Akan samat manong. Ay nawaw. Pagkunamot at kaak. Kitak nga mino kasano nga umuli ti tagka iti kayo. Ha? Kas jay matay naramid mo. Ita mata no larwar mat akas latag ka. Hay, di ka man. No kaya't mong ikang ka iti balatom, di naksursurunan Padang suron ka di mati naramid ko manong. Kasano mat tay bagam anarwar ti matak. Apay tuwato. Rabak ko lang mat. Anong tapno saan ko nga ibaga ti inaramid mo? Apa nang ikabil mo iti pigkat kadagita dapan ken dakulap mo? Ha? Ay nawaw. Kasano anak mo, loko. Itak ka. Adain kabil mo. Uy, di may bagbaga tapno ikang ka iti balatom. Nakitak ti panangitid mo iti kwarta iti adem. Kasano kat ibaganangot nga kwa? Saan nga iti amin agundawa ikat malukom ti padam a tao? Ti ngamin inaramid mo kat nabatad apan ang luko iso asika tinangabak. Sana pa ng loko dayjay? Sirib dayjay. Kinasirib kade ti kalukwan nga aramid. Ulitak nga ibagananang. Kinalaing tikas jay. Ibagakmat kan ka. Saan nga iti amin agundaway kat ibagam analaing ka? Day tati mangisagmaktukan ka. Danag yun. Awan day tay bagbagayo sagmak-sagmak. Inakman kit di pumasyar ija ayan dalolo ija bantay. Nabayag nga agpaiso di tay napnapan ijay Umay ka kadimat. Ang mga no ti agpalastog man ang ti aramidam ijay. Ninanang met. Apay ko mga agpalastugak ako nayo. Ay nawaw. No saan mo ba't kami na maikat ti ugalim amang ibidbida di tabagbagim? Pudno mo't analayang ti anak yo. Kanayon abida ko naman. Anya bida? Ang mga no kontrabida. Ay nawaw. Inton mapantayo iji bantay. Ipakitak kada kayo. Ti saan nyo pa nakit kita. Makita damot iji bantay ti laing to'y anak yun nanang. Anya kumabat ti ipakitam alaing mo. Tsak pa ibagbaga nanang. Ngem idayaw da kayon tao akas inak. Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y bantay. Ay nawaw. Wen tatang, kaya't takamat nga iliwan Kumusta kayon ngay? Kastoy lata. Ay, imbag tayong pasyar mo dagiti ubing. Ay, Carlo. Baka tiliw ka kaditi manok ta agparti tayo. Ay, manok lang lolo. Nalakala tiliwen. Inka man nga rod agtiliw. Adda di taro bayan. Naamo danoy kami ti kananda. Ay sige lolo. Inak nga rod mang tiliw. Anya ngay tinaramid ti anak mo. Agtaytayab mo't dagiti manukan. Apa niya nga agpaiso? Anya nga itinaramid na. Ay, indakman kita Ay, nay. Aguray ka. Ah. Agtatayab dan. Pimanaw dan. Ay na, sumangpet danton inton panagahapon. Kasta dagiti nitib a manok. Numakigtot da kat tumayab da. Kunanan tumot nga ammo na ti agtiliw. Ay nawaw. Kunak ano mo na. Imbis nga agsida tayo iti tinola nitib a manok. Saanan? Ay agdengdeng tay latan. Kunamat nga ammom. Saan mat gayam? Agsida tayo kumay tinitib a manok manong. Jak mat amo analayang dagayam at tumayab no makigtot da ading. Saan mat akas takalaing dagiti puraw a manok. Agat gatangan tayo iji poultry. Sayang manong. Agin lalaing kan tumat ngamin.
Sapay na imas ko matitinula native amanok. Urahin tayo na. Barang agsubli dagi jay amanok. Saan ka nun nga agsubli dagijay amanok tanakigtot dan? Ha? Agsubli dan tulaang inton agsip nga tapanagaapon. Ay? Ni manong ngamin. Kunana nga muna nga agtiliw nga saan matgayam. Nagapon nyo ka di lolo. Madlaw ko naragsak kayo met Kada nakita nga ayukan iti dakela kayo. Nagdakkel ti kalabada. Adulakid di ti dirona. Nakakita nyo lolo. Iti asidag ti waig. Iti asidag ti nalawa alibtung. Intay man kita lolo. Naimas ti diro ti ayukan. Ay nawaw. Pangaramid tayo pa iti pagpasok tapno saan nata silodan. Nasakit ti silod ti ayukan. Nagbabasit nga ayukan. Kabutang niyo. Ay nawaw. Ore babasit data nasakit ti silod da. Nang rona no adoda. Kasano ti panagaramid iti paasok. Tatulungan kayo lolo. Mangrepet tayo ti pinarparabolo. Pasgedan tanto inton adatan ije waig. Kabutang da ka di ti asok lolo. Pupuan Inton pumanaw daga po iti asok. Sambutan ta nga alahan ti diroda. Sige nga rod lolo. Umayak met. Takitaek. No kasano nga alaan ti diro ti ayukan. Tulungan kayo. Ala, inta pa agaramid iti pagpasok ta. Apay nag-jacket kayo lolo. Nagkalugong. Nagguantes kayo pa'y. Kanada pa'y maskarayo. Tingkakit di agbado iti atidog ti manggas na. Agkalugong kametap no di da kasilodan ti ayokan. Nagpudot ti ag-jacket. Kan nagkalugong lolo. Saanin tapasukan tayo met? Sana mabali na di ka agbado iti atidog ti manggas na. Masilodan ka. Nasakit. Uray saan unay nga atidog ti manggas na lolo. Paasok no masiligda kanyak. Takabutang damit ti asok ako nayo. Tingkakit din tapno isurot ka. Alaman langan. Adula amin deta atidog ti manggas na. Inton ada kamin ijay. Ikatekton no sana makita ni lulaw. Nagbara. Kan nagbabasit na ayukan. Mabalin na tapis itay no abugay. Apay day tatimba lulo. Intayo ka di pa'y sumakdo. Pangikantay ti sunugin ta nga ayukan. Sana mabalin nga ibulsa ti maalat ha. Kasta ka di. Nagdakkel atimba. Dakkel ti nakita ka kalabada. Nabnabsog pa'y. Adulakit di ti diroda ay nawaw. Intay nga ruden lulo. Kaya't ko ang makita. No kasano ti itsura ti kalaba. Alaem nga roden to'y narepet abolo pagpaasok ta. Sika ti mga wit dita. Ala, tay gamak ti timba. Mabalin ka diti sumurot, lolo? Sana mabalin. Ang mga nusika ti makagat ti ayukan. Agkagat da ka di, lolo? Nang rona no da ikaluya da nga anak da. Naunget da. So nga agbati kanwan. Iba't siyandak mat ada maalayo, lolo? No maala may day jay. Adu. Saan mi nga maibus? Kasta ka di, lolo? Konak no ibusan niyo ijay? Ay madinulabsan ti mga nitidiro. Tagsakit ti barokong. Ay nawaw. Sige tayong kamin. Orayak ti diro, lolo? Makitam ka di ti kasla babasit. Ngam bigao ngagbitbitin iti kayo, apo. Anya dayjay lolo. Dayjay ti sunugan ta.
mapantay ti sirok. Ipaasok ta daytoy pinarpar a bolo ari nepet ta. Ngemne, ayan ti atidog amang ka sa badom. Nagbarang amin. Amangan no kamaten na kadagiti ayokan. Saan lolo? Nalaingat. No umay da, iwasawas ko to'y badok. Hay, ibadong kit din ta sumurot ka dagos. Napasgada kung ti bola pagpasok ta. Sige lolo, paasukan nyo ta sumurutak. Nini, apa yan? Umay dapat amin dito yan ko. Anay, lolo, kasano da ito yan? Anay, jackpot ida maabaw, kanay. Anay, tulungan dak lolo. Ay sos, nakadumat nga ayokan tinapanditayan mo. Papay, makikita na kita takyag kan ropa. Nagutot lolo, anay. Nagaduda, jak maabog ida, uray wasawas ko to'y badok. Darasap, ito lumagap iti danom ti danaw. Tapno panawan da ka, nakaduda, darasap. Wen lolo. Tumanayak, inak lumag-up iti danom. Inak iti ayan ti apok. Bit-bit akong to'y timba dero. Ay na, nakaro ti panang silod kan kuha na dagiti ayokan. Ay, inak iti ayan ni Carlo. Nagutot lolo, anay. Nagsakit ti kagat ti ayokan. O na yan apok. Permimot alimtag dagiti makan ropam. Dandani di mo maimulagat dagiti matam. Ay agawid tan. Wen lolo, anay ko, nagsakit na talaga tinasilod. Ay na, una yan anak ko. Apa yan nagastat itsuram. Ay na wow. Kunak ngamin ngagbado iti atidog. Di namot insot ngamin ti adamanggas na abado na. Inikat na pa iti maskara na. Ay na, day tantay kun kunak barok. Naginlalaing ka manen. Itangay, anyan tinapasamakan ka. Anay, Kaslasaan kan ama bigbig. Pirmi mo tanalimtag tarupam. nagutot na lang. Sana na maulit. Anya ti pangagas tayo. Nagutot, anay, anay. Ay nawaw! Agin lalaing kantukat ngamin, Carlo. Anya ngay ita, si kamad lang ti agsagrap iti kinalaing mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay tatawanan ni tatang yo.
Agsubli tayo iti lugar a naggapuak. May mayat ijay tada ni Loloy o akadwa tayo. Ijayak ka din nga agadal, nanang. Wen anak, asidagmat ti pagadalan ijay. Kaslamat lang dito eh. Ang mga nuluko mo't dagiti ubing ijay. Uray adan na luko No saan mo ida patulan, di na ka anwan. Namabalin kat dito'y lakuman. Awan nga min ti amok ijay pagadalan ijay. Awan ti pagbiyagan tayo dito'y anak ko. Karpintero ti trabaho idi ni tatang yo. Itataawanan, kasano tayon. Masapol ang makigayimak to. Tapno adamat kadkadwak to ijay papanan tayo. Kapilitan na kasta ti aramidam anak ko. Sana bale, adamat ka kasinsin mo ijay. Nga pa'y ngay. Kaya't kadimat ni manang agsubli tayo ijay lugar yo, nanang. Awan pa'y matiimbaganan o kayat nawan no saan. Oh, naimpakim ka din dagiti gargaret mo, Leo. Wen manang, nga madanaganak no mapanak to iti pagadalan. Anya ko matipagdanagam, ading. Siyempre, kabarbaruak. Kaawatan nga awan pa'y gayem po ijay. Adamat dagiti ka kasinsin tayo, ijay. Saan ko matida kaadalan? Oh, anya ko mano saan mo ida kadalan. Ang mga nunalaing damang buli. Nang runan agdadamo akas kanya. Nada nalay nga mang buli nga ubing. Saan mo nga'y palubo sa bulyanda ka? Amo matiag karati? Apay kumapaabak ka nga'y? Saan ka kumangagbalin na takrut? Madimat ano karatsek ida. Awan mat amuda iti karate. No, sika ti mangirugi wano mangbuli. Talaga sana mabalin. Ngam no self-defense ti aramidem, awan basol mo. Mimbag ta simbangpet kayaw, anak kaw. Kunak no anusan nyo lat ti agyan ijay, ay nawaw. Dandanisan akayat ni Leo ti umay tatang. Apay kanaw, imbag dito'y ata datalon ken bangkag nga obraan tayaw. Kasta nga rutimba ka kadagiti anak ko tatang. Imbaga kang awan pagbiyagan mi ijay. Inak ibaga kadagiti kakasinsin mo, ta isudat ti kaduam amapan iti pagadalan, anak. Umay kayo to kasarita yo ti maestro. Wano maestra. Sige nga, Rod. Kaduan ka, tapno mamaamok mo't dagiti mamaistra kan mamaistrom. Wan nanang. Kampantiak no da kayo ti kadwak amapan iji pagadalan. Inta nga, Rod. Ah, Tapno saan ka maladaw. Kalpasan na. Agawid ak tumatlaang. Kabarbaro ka dito'y pagadalan niya. Wan manong. Apay ka di. Panagkitak kan ka kat takrot kan lampay ka. Adda pa'y nanang mo nang itulod kan ka. Kat laklakayan kan. Saan ka kadi pa'y anapusot? Imay nalaki na sao dagiti manursuraw, manong. Makisaw ka di adida ka babautan? Sige, taadda pa'y papanak, manong. Ditakan. Hoy! Numaminsan nakasarsarita ka. Dinaktaltali ko na. No awan la tinaira na ang maestra iti asidag. Pinanaltakan. Oh, apay analiday ka asimangpat? Adda na laing nga mangbuli iji pagadalan, nanang. Saan nakalakit di asaksaktan? Saan mo patpatulan, Kurang ti panunot na ti kasta tao. Pasensyak, ang igat kabailak, nanang. Saan ko abalsen? Angam na mapunuanak. Makita na ti di na pa'y nakikita. Ngamtay ko nakon. Liklikam no mabalin tapno saan ka may sagmak. Naglablabos tayo tao. Ang mga nujak makapagtapal.
Adda ka mat gayam, lampay abakla. Sa anak alampay, ken adda sa anak abakla manong. Anyang ingrad. Awagan daklatan itinagan ko manong. No anya ti kayat kung ipanagan kan ka. Ison, awan ti mabalin mo, nalawag? Awan ti nalawag, saan na saya ti ibagbaga manong. Ne, adan sakit sangi mo na. Amin tayo kat adda sangi na. Kayat mo ti makaraman, sika alampay abakla? Nanyaman ti kayat mong iparaman, jak kayat aramanan, ditakan. Naglastog na jay. Addan to gundaway aparamanak day jata. Naturod asumungsong ba't ti loko? Anya ka di daytar aramidem lihaw. Kumugtar ken dumanog kamay. Agin ensayo ak lolo. Anya dayta ensayaw. Ensayo iti karate daytoy lolo. Apay nga agin ensayo ka iti karate. Adda ka busur maw. Awan lolo. Adala isagsaganaak. Amangan no damang libat kanyak. Apay kumalibat da ka. Di tayo mo lolo. Daytoy ket may sa klase ti ehersisyo tapno mawatwat ti bagbagi. Ibaon ka pa'y man nga raw, tayong ka gumatang iti muskadak. Sapay medyo nasipngat lolo. Itay kumapay saan ang nasipngat ng baundak. Kunak no adda pa iti panghikikak ng awan gaya man. Sige nga ron lolo, mapanak. Alaam dyan lintay, tapno da pagsilaw mao. Ne, muskada mo ti ginatang mo, loko. Sika ka diti ag muskada? Sika, bakla alampay? Muskada ni lulok daytoy manong. Aguray ka pa'y man dita, taday bagak. Ay, agdardarasa. Tamasapol ni lulok daytoy muskada na. At dala iparaman ko kan ka, loko. Di nakasidgan, ditakan. Bakla talaga dayta. Nagpartak ato maray. Kasla kabalyo. Takrot a bakla. Ay nawaw. Adto iti muskada yo lolo. Payakas la na bambano ka, pao. Awan da ito'y lolo. Nagtarayak laeng, tapno mabiita ka makadanon. Kasta ka day. Kunak laki din no adda kabutang mao. Daman damagak lolo. Saan tayo kadi akabagyan ni Mark alias Dugpa? Ay, saan na po? Apay. Dinamagkulaang no kabagyan tayo lolo. Apay ang Dugpa ti birngas na. Nalaing ngamin ngagdungpar iti pada na ngagtutubo day jay. Iso binirngasan da iti Dugpa. Kasta ka di lolo? Asino mo tinangbir ngas ken ko na iti Dugpa? Kaya ka mo. Kasta lang mo tinangag ko sa uda. Ay apay, dinugpa nakakadimay. Ay liklikam tanapig sa dadya tao. Awan ti makaabak ken ko na iso akabuteng da. Adda ka di kinaapanan? Awan pa ay talislis yan da apo. Sino nga tayo lalaki ang nasabat ko kasla dalang langgong na? Apay, adda ka di madingay na ramid na ken ka. Awan pa'y matkit di lolo. Nakangirsi a sumabat. Dinardaras ko matanti pimanaw at mabutengak. Kasla ngamin dumongpar. Amangan no ni Dugpa ti dakdaka matam. Langgong day jay ditoy. Naturad nga garamid iti kalukwan tawan ti kabuteng na. Iso ti pagbutbut nga dagiti kapatadan na. Nalae nga manglukaw. Amangan no iso nga rod lolo. Medyo natayag. Kan nabakad ti bagina. Ay no na bakit ti bagina? Iso! Laklakayanan ngam high school pa ilaang. Medyo dumbbell nga men iti pagadalan.
Iso alimakay nga estudyante. Isumat lagaya malolo. Nalastog talakayan. Nga iso ka na yun timang buli ka ni Leo. Nalabit nga isaw. Nangagkuti saritaan nyo ka ni Lolo, Manang. Masiguradom ka di ani Manong Mark tinasabad mo? Nalabit ading ko. Iso lang matimbagan ni Lolo ang naluko dito. Ibagam kanyak, no daramidin na kan kadadya, dugpa. Oo. Apay nga namang mas ka. Saan mo lablabanan day jay ang mga numay sagmak ka? Saan ko alabanan tinasayat at tao? Ang no pagaramidan na kay timadi. Jak ipalubos Manang. Bye-bye amlatan. Tawan mat inaramid na ken ka ading ko. Awan pa ita ang no mapanuynuyan. Mga no daramidin na. Jak mat ipalubos daytan Saan ka nga aramid ading ko May mayat matlaang no lumiklik kay tikas na banag. Uwin ang marwam ti kasta klase ti tao Manang. Ubing kapay. Bye-bye at tinataangan timang disiplina ken kwa na. Ado tinataengan ditoy. Di damot disiplinaan dadya tao. Ne, kaslama di ti pa nagkit-kita kanya si Katakrot. Tapay ko mama di manong. No saan la apagadalan ti ayanta, makaraman ka kanyak na. Saan ka di nga imbagak ajak kayat aramanan, no anyaman ti iparaman mo? Ure saan mo akayat no nagdison? Awan maaramidam, no ti mga pros. Dahito matibagakan ka, dugpa. Saan na makapuling ti dakkel, no di kat basit ti makapuling. Ne. Ita man pa makangagak iti kasta. Kayat mun sa talaga ti makaraman ay nawaw. Pagadalan ti ayanta manong, saan aditoy? Ilugar mo ti pagaramidam iti saan arumbang. Sa dino nga rod ti kayat mo arumbang. Agpili ka, taijay tangag kita. Ditakan! Napanan ti loko. Naglaeng asumaot ti takrot a bakla. Umay naktuman sabta ni Jay Dalan no alas 10 tamapanak ija ili ading ko. Uwan manang, sakbay nga alas 10, adakto ni Jay. Aglino nga kadagiti kayo iti asidag manang. Sige man nga rod, adang amin gatangag ang mga nusan ko amaawit. Sige manang. Uy, igatangan nak iti paborito ka masida Amumon, Amo ka, Adidas, kunamanan, ay nawaw. naglaing ka talaga manang. Dandanin alas 10, ngamawan pa ni manang. Inakaglinong iti sirok ti kayo iti asidag. Urayak iti ni manang. Sa nabali tamatan awak no sumungad. Agtugawang iti rabaw ti bato. Naway ang makitak ni manang. Di nak makita. No tumangad. Kada nakalinged ang natatayag aruot. Ngem makitak tanangat nga to ti ayan ko. Awan mo't makita ka ni Leo. Niduk pati makita ka sumungad. Ay, anya itang tiaramidag. Sa pewan kadwak dito Nay, ada mo na pinta sa dayag. Saan ka di si katikabsat ni Leo? Apay ka di na kasitgan. Ay nawaw, nagpintas ka. Apay no aprusak lang tatakyag mo Saan? Di na kasitgan. Ay, nawaw! Di mo asitgan ni manang ko. Ne, nagmayaten.
Tuwa kayo apang ipapasak iti gatel ti gamgam ko. Ti kunam Manang Rhea, umadayo ka. Taikak man iti pagnakman da iti adug pa. Darasan, Tagan na nagkading ko. ita. Makita no asino ti baklak ang takrot ita. Ne. Nalipatam samat no asino ti kasamsangom, Di nakadiam mo. Amam mo ka. Si kanidug pa. Dugpa akas laparot analaing aglabid. Imbag pa'y aji parot ta makaayayo akitaan. Gamsi ka. Saan? Dumarop kan no datulang mo. Naglastog kan? Adto'y ti danog. Nasanggak. Adto'y matikog tarap Adto'y pay. Anay ko. Apa yan? Kaslamot kabalyo ti kong tarmaw. Anay. Tumakdir ka dita. Kas kalaaso anak kakukot dita. Kas kaman analukot-lukot. Kayat mo bay Ay, huston, layo. Huston. Karatista ka magayam. Sorry kunak no takrot ka. Ay, nawaw! Saan agaputa saan ang matagtagari, ingka ipaspasuli. Awan ti nasaya at nga itdan ti panagbuli iti pada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagkapwa manin si kabakbakitan. Yung ka mga tanakikaro ba na di ka pa nakalutaw ay nawaw. Nagluto ka kuman at adda ka mat. Amo man nagkapwa kiti talon sa pitaglutaw. Ada ka mga asawak. Inton kon si katintuon ko iti dalikan nay. Ay, amom ka day ti sarsaritaan da dita sango ti store. Ay, nawaw. Anya manen day ta in marmaritis da. Jay kanubalasang ni Dora. Pasikog kanumat katawang pa'y asawa na. Ay asino kumangay ti amat isigug na. Ay nawaw. Wah. Ay kasigurado a lalaki Na Agsikog ayamat no di katatawan huno kapre. nawan di mo malawlawat mo bakitan. Yung kakagluton to mabisina kaon. Mangantay ko man ngam di ka pa'y mila nakalutaw. Makapasuron ka man nay. Saan ka day akadwam ni Dina iti pagpapaayam beauty shop. Opo, apay. Ada ka di mang sarsarong karken kwa na ba raw? Apay adamagan nyo. Adu ata napintas mo't ni Dina sa anaya. Ay nawaw, agpay sutay atap ko. Anya ka di ti atap yo, may papankan kwa na. Ay, saan mo nga amon? Basta, ada atap ko. Saan ka di nga damot balasang mo? Apay kumano adda. Agkasapulan kami iti kadwa iti parlor. Ure para dalos. Tainton makasursuro. O di kadwa minton ang agparlor. Anya, Agpapintas iti tattao kas jay. papintas ti anak ko. Ket, isumit ti trabaho mi, ti mang papintas. Beautician nga ron. Saan ka di akas jay ti Ilocano na day jay? Ah, Beautician, mang papintas. sige,
Ibaon ko to. Tapno adamat trabaho na. Dahil sumangsango iti sarming nga minti aramidan na kat. Ay nawaw. Nakitak ti bagbagam anak sikog abalasang. Saan mo't ama sikog? Ay nawaw. Saan yo siguro anadlaw tanalukmag ngamin? Saan akas jay ti sigot akababagi na? Limok magam sana masikog. Intun kuan indarumda ka iti kinalay mo nga chismis. Maritis kalaunay. Uray kumanupod no matilaw-lawat ay nawaw. Idi nga min nakita dakkel ti tiyan na. Kat gaputa di makkel ti tiyan na talimok masikugan. Ay basta. Masikog nga min ti panagkitak nanang. Ay na di ka man chita. Laglagi pa mga dama anak mo abalasang. Di mo laam mo ti mapasamak. Sana maramid ti anak ko dayta nanang. Paputed ko ti tenged ko no mapasamak dayta. Ay na, agsaw ka manan iti saan nga umnaw. Apay akanayon ngagsalabay da manong Tony kanti balasang yun, nana. Nagkatrabahuan da ngamin. Nadagkat da iti tunggal maysa. Agayam da, kunak manlaangan. Ay, kunak na agasawa da. Ay, sasawamot nga ubeng. Kasta nga min dadadi kan mami. Agsinsin na labay da no kwa. Awan mo dakas na no agsin na labay da agayam. Ay, awan dakas itimbagak nana. Nagdamagak laang mat. Basta, saan da nga agasawa? Ngam, mabalinda ti agasawa. Kasta ka di nana. Imob obingan ka, amom asaludsudan dayta. Dakas ka di ti agdamag, nana. Apay ngay amasuron kayo. Saan gamin nga umno ti salsaludsudam nga ubeng? Di ta ka man laangan. Apay, asino ti kasuron mo takas tati itsura. Ay na, masurunak man iti ubing nga awan ka-is-is kan ti bagbaga na. Na, ubing lang, kasuron mau. Ay, awan mo na bakbaketan ay nawaw. Nagaduki din ti damdamagan na. Ngam ti ubing, nalaing ti obserbasyon na dayta. Saan mo alala ang ti maysa nga ubing? Saan nakasken ka nalaing ka nga agatap kan agchismis. Maritis ay nawaw. Kayat mo asawan. Nalalaing di ubeng ngam siyak. Awan imbagak akasta. Saan ka lang makawawat, kunak? Nagmade, ti warwaras mo asa o si Kachita. Ay nawaw. Anya kumamanan nga iwarwaras ko nanang. Eh, magbagam ka no, masikog man ti may sa abalasang dito'y lugar tayo. Agpaiso man ti magbagak nanang. Uray putdan dati tenged ko no saan nga agpaiso. Nakita ti dua matak. Ay na, dayta ka manan. Sang kay bagam nga ipaputed mo ti tenged mo. Maramid mo ka di dayta nga ibagbagam. Ay na, uray kitaan niyo. Nakita dagiti dua amatak. Dakkel ti tiyan na. Ay na, di ka man si Kachita at chismosa. Kanayon ka ijay ilis si Katoni. Impanda ka nun ni Berta iti ospital. Naganak ka din. Na, apay ko mga aganak at saan matamasikog? Kano nagdakkel ti tiyan na, hindi nagkita kami. Ure dakkel. Sana si Kogday jay. Ha? No saan asikog? Apay nga ron adakkel ti tiyan na, ay nawaw. Ay na, ada ka nung sakit na. Iso din makaltichan na. Ay na, nakakaasimat. Ay, kasta ka day. Kasanon ngay ni Berta. Siyempre, inopiraan na. Inikad na ti tumor. Kan, jak amo pati kunada na ikat iti tiyan na.
Nadamag mo ka din ti impang tati inana? Anyat impang tati inana. Kinukuna na nga idarom na kayo, taparpardayaan nyo ti anak na. Anya, apay nga idarumnak, ay nawaw. Imbagayo kanu ngamin nga ora ipaputad mo ti tenged mo. Masikog ni Berta kung kunayo. Ita, sa magama masikog. O, anya ngay, ipaputad mo day tatenged mo. Apay nga alusiisin kasi ka. Anya problema mate. Ay nawaw. Ay, nadamag mao nga indarumnak kanu ti ina ni Berta lakay. Iti anya akasaw tinangidaruman na ken ka. Ay, kwa. Ni nga min Berta nga anak na. Adda iji ospital. Saan mo't gayam nga ubing tilinaon ti tiyan na. No di kat tumor. Kan jak amon no anya pa'y ti daduma nga inikat day ti tiyan na. Day tati kung kunak. Agnakam kami sigurawon. Day ta kinalaing mo nga agmarites. Ure kumano po no matilawlawatem ay nawaw. Ay, kwa. Tulungan na mang kinilakay. Aha. Kadwaan nak to mapanid sa barangay. Ay mabay na lama mapanijay. Amo ti kadwan tin lablabid mau. Mailibak mo pa'y ayakin alpas ngayon lawlawat mau. Amodan. Isungag nakam kan. Itata nagmulta kagapoy ti kinalabid pao. Aramidam ka di pa'y ay nawaw. Hindi nga min nakita kadakkel ti tiyan na yung pagarup ko ano masikog ay nawaw. Apay, no dakkel nga ron ti tiyan ti lalaki masikog nga ron mait. Ay nakat sa bali asaritaan day tanan ang saan nga masikog no di kat butsyog. Ay, adalat tayo rason mo. Ay na, nadidigra ka mat siguro na nawaw. Imbag nadida imbaga nga ipaputid mo tatenged mo sa barangay. Masurunak mat kiniberto. Di nakpay sinuportaran mat idi darumdak. Agsipod ta di na yun ti aramid mo. Ikabain na ti kinalabid mo launay. Sayang di pinagmultam ay nawaw. Nakitak damanong Tony kan ti balasang yo an napanday di balay ni Tony nana. Kat apay kumano nakitam ay nawaw. Saan ka di nga imbagak nga agkatrabahuan dalaang? Apay akanayon dangag sa labay, nana. Kastan samot ti bakla. Lalaing nga makisin na labay. Saan ba't dyan daduma, nana? Ado ti makikita ka bakla. Ngam saan da asal sa labayan ti kadwada magna. Kat, anya ti kayat mo asawan si ka nga ubeng? Mas daawak lang, nana. Iso nga agdamdamagak. Tamag man dyan na no apay nga ijayan dato ni ti pagawawidan na. San kat aditi balay. Dinamag kon. Ngam imbaga na nga as-asidig ka no iti balay dato ni apagawidan na no kas jay amaladaw da nga agapoy jay ilay. Apay nga min na maladaw da nga agawid. Hindi sa pain da kuma. Ado nga rog ka no mati customer da. Sayang ka no panawan ida ti customer da. Ada agpaunat iti buok, ada agpapukes, ganda dumapay. San nga min na mawawatan tagtutubo ita. Apay mo't anay bagamday ta. No mapan ti tao iti parlor, mapan agpakulot. Ita sana yung mapan agpaunat iti buok. Ano ba yan? No iso nga rod ti kayat damay. Mo ka di madlawa lumuklok magti anak mau. Kanay masiguro ti kang kanan na. Manipod nagtrabaho kat kasjay matan. Ay ka na saya at
Kasla sa bali di madlaw ko. Anya kumamat ti madlaw yung nanang. Pagawidem dito, itakasao tayo itinalapat. Sige, mapanak to balay dato ni ta ibagak nga agawid. Ay, rumbang laang. Kanayon nga min ni balay dato ni ti pagawawidan na. Sige, mapanak no malam ni balay da. Nakitam ka din na si Mang Putdaton eh. Ay, una na. Kadwa na balasang iyo. Sigurado nga dada iti silid tigayim na nana. Nakitam ka din nga agkasilid da no kas di maturog da iti rabi eh. Ay, una na. Kanayon akmatamapan makibuybuya iti TV. May sa ti silid da pagturturugan da adwa. Intama nga ro di balay da. Ay, umunag kayo latan ta nakalukat matiri daw da. Saan ko nga Enrique pitay rimuarak, nana? Dala nga rod. Umunagak latan. Tunay, ayan yung kade, umayak man. Ay, ada kayo dito salas? Ayan ti anak ko. Ay, ada dita si Len. Awagan nyo atap no rumwar. Ay, anya ti kaya ta sa unday toy. Apay ngagkasilid kayaw. Ay, kwa. Ay, damagan nyo kan kwa na. Isumati may nakikaid na iti silid ko. Anya, ti sinalbag a babae. Hay! Umay ka man tay pungot-pungot ka! Apay, anya tinapasamak. Apay nga iguy-guyod mo itay ti anak mo. Ay na, masurunak iti day jay a babae nanang. Nakikaiday ti may sa bakla. Ay, masapol nga kalaysada iti dadya bakla. Ay, tanusan, adapot dakti tangganda. Ay na, apay nga ron nga inyawin mo pailaan. Ijay nalata ko mabalay dato ni ata pag-asawain tayo ida. Ay, agalwad da ita babae kanyak. Sige, intayo. Tama nga nung manayunak pa iti impalak am ko kinkwa na apungot kas kadatong pa. Insublik ta anak ko tamasapol nga kalay sa kayaw. Anya? Makikalaysaak? Oh, no way. Salbag ka bakla! Apay asin ikugam ti anak ko! Ay, iso ti may nagpasikog. Intesting milaeng. Saan po nga may balayo? Salbag ka bakla! Manikog! Aggargaraw ka babae nga mangsikog kamat gaya may ti babae! Sinalbag ka! Ay, saan ko nabasol dayta? Diyan anak yun aking basol. Imbaga na tistingan taman. O, di pinadas mi. Ano fa? Anya ti pinadas yaw! Kwa? Ay na, diyan mo nga ibaga. Kababain. Mangagda. Salbag ka kitde. Kunak nugugwardya am ti pindang. Si kamat gayam ti mangkalong. Anya timbaga ni tunay. Imbagak, ano di na ikasarti anak ta, putdak ti tenged na. Kahit, anya ita ti makunam, kanayon mo nga ilablabid, nasikugan ni Kastoy, nasikugan ni Kasjay. Inka nga ron mo ilabid, at ti anak mo ka nasikugan ti bakla. San mo't gayam ang mapagtalkan day dya bakla nanang, ay nawaw. Uray bakla, ta babae, ti masidag. Saan mo tapod no, babae dakit? Kuntirad mo't laang, ti kinatao da, ay nawaw. Ay no, sinalbag kiti day dya bakla. Isukit din ti nakadisgrasya ti kakayso ng anak ko. Sika itan ti chismisan ti tao. Akas mo't laang iti inararamid mo.
Ditay kumaunay aguyaw kan agchismis, tamangan no dumtang tuti aldaw nga agbabawi tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ala ni Manong, kaslada samsamantong na. Ay nawaw. Amum ka diti kata sa wunti samsamantong sika, ha? Wen Manong, anya ti awag mo iti umis-isam nga awan gap-gapo na. Adda samsamantong na. Anya man ang tiawag mo iti tao nga agmaymay sakit umis-isam. Di siyempre, adda samsamantong na. Kasta ka itay Manong. Idi umunagak itay, nasiputak nga umis-isam ka, katagmaymay sakam at ditay salas. Sasawumay. Umis-isim kaya. Ay nawaw. Iti aglas-lastog Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rutis isamam itay, tapno saan ko nga ibaga nga dasamsamantong mo? Anya nga tati ibagak iti dayto nga ubing? Uy! Agsaw ka ah! Apay nga di ka agsaw? Awan ti may sungbat mo, saan ka di? Nakitak nga min! Di takan sa mantong! Sinalbag. Na may sanak na dyan nga ubing. Nasiputan nakit din nga umis-isam. Adda nga min nalagip ko kahit. Ay nawaw. Oh, apay akudkudkudem ta ulam. Kaslada, pakasurunam. Awan. Hindi ngamin lin itay. Na may sanak. Namaysaan. Namaysaan na ka, ti may salaan nga ubeng. Ay na. Kas dyan na day dyan nga ubing. Kasla, bakit ngagpampanunot? Ay nawaw. Pag ko naamat, Saan yun nga moin? Ang mga no isupay ti ayunan nyo. Ay, kwartayo man. Ada pa panak. pagalaak nga iti kwartak. Sanak ba't nga agsuswil daw, ay nawaw. Kino naglako kayon sa iti dingwain. Adda na nga ramatak, anak kaw. Ah. Papanam nga minaya. Nakasukat ka, Mat. Amok ti papanam, Manong. Na, sa dino ko ma. Nangag ko iti tinagsaritaan nyo kanita Taramon, akaduan na kaamapan agaram. Ni. Apa yung makibibiyang ka iti saritahan na kita danakam na, ah? Adda ka din hakam mo, Manong? Apa iti panagkunam awan? Ah? Nalipatam ka din siya may papan iti samantong, Manong? Ay, di ka man ubing. Inton ko, nay, di ka ikan iti kwartam, sika. Ala. Adayamat kwartam. Nangag ko adumaw dawat ka iti kwarta ka ni Nanang. Naata na si putang pay? Adan to kwartak, ure makitam. Ipakitam nga ta kanyak no adan to kwartam, Manong. Naa. Masiguradok nga ilumang monto tapno sa anak adumawat. Ay nawaw.
Imbag ta nagranatay ti sangot ti Tianggay, Orlando. Ay nawaw. Ay, kaduan na ka day. Ijay bagbagak apapananda, manong. Ay wala. Kakaiso na saan ko pa'y ganam ammo ti bagbagam abalasang. Inton madamdaman to. Imbagam ka din tirik nami, iti bagbagam abalasang. Saan tayo nga ron? May mayat no adda ka, ta naturturid ka amang ibaga. Kaya't mo asawain, siyak ti mangharang para ken ka. Ay nawaw. May kami man pumasyar, adeng. Awan mo ti pagpasyaran dito'y balay ni Manong. Sarong karanda ka ti kayat ko asawain. Kasta Manong. Lawlawagam tapno nalawag. Una, nalawag akas kalawag ti inait. Babaros kami. Nga umay agunnoy iti napintas adayag akas ken ka ading napintas. Manong ko nagwapo. Nakaadukan. Ngam takaduam din na pa'y inungap tingiwat na. Ay urayam ading kaw. Madamtama ka agsuya abday ta. Mas daaw kan taw ta naglawag ayam tingiwat na. Ay nawaw. Ay, sa asawa mo analawat tingiwat ka, manong. San mat analawa tingiwat na Manong? Ay nawaw. Kung kunak lang day jay tapno agsaw. No saan ko ngayon baga ay saan agsaw. Kasta ka di Manong. Apay akas tatarupam. Kaslada kasurun mo ay nawaw. Kasanaw? Imbaga ki din ni Manong Ramon adakkel tingiwat ka. Iti pa'y masangwanan ti balasang apagdatunak ko ma. Ay nawaw. Anya? Nay, tapay nga imbaga na dayta. Yakman na mo iti day tao. Nabay na anak pa ay. Apay kumaamabainan ka kat saan matapod now. Ngay na, dyan lang nagtagtagar ti mabayinak kahit. Kasi ka timbaganan. Apay nga, grungrungit ka iti sangaw, si Kalin. Da ka di samsamantong mau? Kita tingiwat mo nagpay sa adakkel Manong. Na, kita niya tinakita. Dakkel ka day? No, nga ka, mabalin adakkel. Ngam no ka basit Manong. Apay nga rod arong-rungi itam. Saan nga tanga agkursonada ni Mang Ramon iti ar-armam? Iso nga imbaga na ti kasjay Manong? Ubingan ka? Nangagmo ti saritaan may? Ay nawaw. Inyarasas mo kumaamanong tapno saan ko anang nagkisaritaan niyo. Ay, inton maminsan. Di mo dengdenggan ti saritaan mi nalawag. Inton maminsan Manong. No aday bagam kaninanang asan arumbang amangag ko. Ibagam tarumwarak wen. Nalawag. Ay, nagado arason mau. Ti balasang akursonada Manong. Ni apay manan? Anya manan ti pakasak nam, Ay, ti ka di agnagan iti Claudine Manong. Kasano manin nga mo? Nakakita ko na. Iso adam damagag. Tada nakitak akinakuyog ni Manong Ramon ket inawagan ng iti Claudine. Kaano? Aguri ka man? Sa dinaw? Saan mo apalawang tingiwat mo saan anagado asaludsud mo? Sungbatam ti saludsud ko. Nakakitaam ka dakwada. Ijay dalan Manong, magmagnada. Napananda? Tsaka mo saan kumat adinamag? Ay nawaw, no kayat mo amaamuan, diing kadamagan. Ay, napananda nga ta. Ay sinalbag. Naspaksamot ti raya-raya. Ayan tinaspak araya-raya Manong. Ay panawan naman ditoy. Nagadwa pang panunutan. Tapno kayat ni Manang Claudine ni Manong ko ay nawaw.
Anya ti pampanunutam. Kasla mo naunag. Talaga naunag tasan ko makali, nanang. Anya. Ay, sika nga ubing. Awan lat di mo masasaw. Pudno ti bagbagak, nanang. Adda kayat ko nga aramidan. Nasayat ka di day ta pampanunutam. Munaw saan? Nasayat, mamayat ti banagan na. Ngam numadi ti banagan na, di madimat lang, nanang. Ay na, di nakman paglulukwan si Kalin. Ay nawaw. Di nakmat nga rod isturbuan, ananang. Tanapatag ti pampanunutan. Manong, talaga ka di akayat mo ni Manang Claudine? Apay armak no jak kayat? Sige nga rod, tulungan ka tapno agbalin amanang ko ni Manang Claudine. Ay nawaw. Anya aramidang may. Apay nga adamaga, Manong. Ah? Saan ko pa niya ibagbaga, Ibagak to no mayat ti resulta na. Nay, ang mga no pakaisagmakan day ta Nay. Apay ko maapakay sagmakan. Ay. Ay, nawang. Di ka agar arame, di ti jak kayat sika. Ni Manang Claudine ti masabat ko iti dalan. Ay, amukon ti aramidak. Nagpintas nga ubing. Nagmayatan ti isam mo? Anya tinagan mo? Ay, siyak nilin, Manang. Nagpintas ka matan, Manang. Nakahiayat ka nga ubing. Ada ka di ibagam? Ay, adala ang damagak, Manang. O, anya ka di dayjay? Tatang mo ka di ti kadwa medical man? Sino tidakda ka matam? Kadwak nga? Ada nga minangag ko nga imbaga tinakakita kada kayo. Tatang mo ka no ti kadwam? Agpaiso ka di? Ay, awan mo ti tatang ko dito tada na panan na. Apay ka di? Kunaklakit din no tatang mo ti kadwam? Saan kayo ngamin nga agbagay? Pag kunahamasan kami nga agbagay. Lakay nga minan. No aglabas pa iti sumagmamano atawan. Santon ama kapag na, idinto ta si kakat ubing kapay. Kibkibinam tukit din no saan ama kapag na, Manang? Ay, saan Ay Lain, kasla sa bali tirungiit mo Masiguradok asaan akayat ni Manang Claudine ni Manong Ramon. Pagkunam. Basta, maban mo pa Sharon. Saan mo ako'y kuyugan ni Manong Ramon Agmay-may saka, no kaya't mong awan ka inagaw mo, ay nawaw. Anya tinaramid mo? Saan mo adamagan? Ibagak tuken ka, inton mayat tibanagan na. Mabalin ka di nga awisan ka nga agpasyarmanan, Claudine. Ladingitak Manong, jakon kaya. Ay nawaw. Apay nay. Mangkita ka niti sa bali, Manong. Saan ta nga agbagay? Ubingak unay para kada kayo. Jak kayat nga ibagada asikat ti tatang ko. Anya, tatang. Ay sos. Sige Manong tada papanak. Saan kayon nga umay sumarungkar dito'y balay? Kayat mo asawan binasted na kaon. Ladingitak Manong. Ay. Ngam, day tatipod no. Claudine, ibagam amang rabrabak kalahang ading. Sanak amang rabrabak, Manong. Adyos. Mabalinti may sumarong ka na, deng? Ay, mabalin lang ta, Manong. Imbagtawan kadwam. Kastoy nay. Kinaduan nak lang hindi na Manong Ramon. Isuak, kadwak hindi nga may simarungkar.
kayat mo asawan. Sika tinagpakadwa kan kwa na. Uwan ading. Sana imbaga, kimuyog ka kanulaang kan kwa na. Anya? Oh, siyak tinangayap kan kwa na. Ta mabainak nga agmay-may sa nga umay. Angem, adan samot panggap na kan ka. Iswa, jakon ipalobos nga agkuyog kami pa nga umay dito'y balayaw. Nakaamirisak matiti sa ulang ti maysa nga ubing. Ubing, masirib, talino katan na tinakulaapan amatak. Anyat ka't mo asawan? Pudno ti imbaga ti maysa nga ubing. Ano lumakay to ni Manong Ramon, ubing akpay. Saan kami nga agbagay? Husto ti imbaga ti ubing. Mayat samat ti aldaw ti Manong ko ita ay nawaw. Ay, kinasawam ka din ni Claudine? Madi ka di tinaramid ko, Manong. Kaya umayat ah! Ada magayam laing mau. Ay nawaw. Saan aga po taubingak katawan masipsiputak, Manong? Wen mamati akon kan ka. Managsipot ka talaga. Ni Manong Ramon ti masabat ko iti dalan. Agdiwar-diwar matamagmag na. Apay ka diya, kita nagsika nga ubay. Ala! Agpay sugayam tinangag ko. Adi nakakano kayat ti babae. Tanaglaing kayo kanong agbartag. Pudno ka di mamartag kayo, Manong? Ay! Ito lang, naginumak. Sana nabartag. Anya ti awag yo iti agdiwar-diwar amagmag na. Saan aya anak kainom? Anya pa ngayon, nabartag. Oh. Da kayo matlang tinangibaga anabartek tinakainom adiwar-diwar ti pagnana. Aya. Kasta kayo ita, Manong. Sige, dita kayon. Ay, sinalpag. Sino dyan nga ubeng? Na may sana ka. Nawaw. Magtanasabat ka. Kaya't mau, tain tapasyaran ni Claudine. Sanay, tamakawaya sa kamapan. Manong Ramon, ang mga no ibagam tumanan, adakkel tingiwat kau. Kaya't mo asawan timurd kan. Wen naman oh. Ti pamanek na, kat kaayan ayat ko ni Claudine. Anya, kayan ayat mau. Agur urno nga, kiti ati aramatin ming agkalay sa. Umay kan tau. Kayan ayat mo matgaya man ni Claudine, anak, ay nawaw. Ay kayo nanang. Nalibtak ti anak yaw. Tapno mako na naalibtak ka. Ingka agbirok iti trabahom. Tapno adan to pang biyag mo iti pamilyam. Ay nawaw, kasta ti tao ama nagsipot. Saan laeng nga iti sao, no diket pati iti aramed. Ay nawaw. Ay nawaw! Pudno launay ti kinuna ni nanang mo. Di ka sumanao no nakurang met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa.
Kangliwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyan day ta patapaw yu iti batya nga dadanom na. Saan mo ka di makita? Papel abang ka daytoy. Awan ton alom na day ta nung mabasa. Awan to ti sirbinan day ta papel. Apay ko mga wan serbina? Ay nawo. Puro kita madamdama maopran day ta papel. Kasano nga tati agaramid iti sinanbang ka a papel? Eroplano laangin ang papel ti aramidin ta, tatumayab. Agaramid ka man nga rod tay patayab ta. Sige, kita tumayab iti adayo. Anyamat day tayo ayam yun. Napanan ni Jideras ti papel nga eroplano yo. Nagangin nga rod manong. Anya anahangin? May mayat ti palsiit ko, tamabalin na pagpalsiit iti masida. Anya kumangay ti palsiitam? Makitam ka di da dya magmagna? Di ka di manok ti kayat mo asawin manong. Anya pa'y ngay, katawan mo't sa bali ang magbag na. Uy, manok mi day. Apay palsiitam ngay. Ay, manok yaya. No amuna alis yan ti palsiit ka, nagasat. Hanggang no matamaak, ay kapasensya kita ma. Palsiitak. Natamaan di manok. Inta ito nun. Ala, apay pinalsiitam ngay. Awanan na ti manok mi. Apay nga awanan kat adamay. Napalsiitan lang. Inta ki di ito no tasidaan tan. Naimas ti tinuno a manok. Ne, anya ta igamo na balkot iti bulong ti saba. Tinuno a manok nanang. Imbag lang si Dayaw. Nanganak nga minay. Nangalaam nga iti tinuno a manok. Pinalsiitan ni Manong Duro ti manok ko. Intuno may. Isumit ti kunana. Saan may anaibo si sungay nyawid ko? Ay na, nagloko mat day dya adoron. Laklakayan, kasla agpampanunot nga ubing. Saan nabali nanang? Mang panunutak mamit iti ramidet. Anya ti kayat mo asawan. Saan pong ibagbaga? Basta panunutak. Nay, anya ka diti aramidem apok. Nagdakkel mo day ta. Agarami dak iti mabalin na pang tiliw iti masida lula. Mabalin na yamat ang makatiliw day ta tubo. Kan tinirada na landok. Mabalin inton malpas lula. Awan lat di mo pagtak-tak-takan. Ay nawaw. Saan? Alwadak. Amangan no masugatak. At danton pang tiliw ko iti masida. Anya ko maama si dati dakdakamatam. Tsak ibagbaga. Inton makatiliwak. Ibagak to. Amangan no maramanan yung tupa iti itad ko Wano ti itad ti akin ko Anya ti kayat mo asawan? Awan. Saan kay man amang disturbo tap na malpas ko adaras. Anya day aramidam? Ada pangaramatak. Sakit lang aming tinakam ko iti inaramid da iti manok ko. Apay, anya ti naramid da iti manok mo? Naituno di na oras. Sindami ata naituno ngamin. Anya? Intunom sagsakit tinakam mo? Diyak mo nagayatan ti pan nakaituno na. Apay nga rod nga impalubos mo amay tuno. Kasano ko natayan.
pinalsitan da. Sayang mo tano'y balang ko ti manok ko kay naglumag. Asino nga man tinang palsiit? Jak ibagbaga. Nalpasan ti aramidem. Kasano kay nga usaram dayta? Anya tinagan dayta? Ay nawaw? Kasla palsiit. I speak ti bala na. I speak ka di tinagan dayta landok nga adatirad na? Kitaan ta si ring jipun ti saba. Naglaing ka! Natamam ti punti sa ba? Ay nawan! Sigurado, no matamaan ti kat ko atamaan. Mayat, adanton sida. Ha? Anya ka diya talaga ti isagsaga na, Jak ibagbaga, mamuntaw. Ang mga no maramanam tupay, namang tadyakin ko ka. Papanam ka di anak. Apay nga awit mo dagita inararamid mo. Anya dagita ay nawaw. Ay, ayam ko. Dita kayon. Ne, di mo pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Papanam kunak. Ibagak to yung sumang putak. Nakon. Naglukon nga ubing. Ay, papanan na nga ta. Tadi na ba't iba ka? Ay, papanam bitoy. Na, apa ito malangkaw ka? Uy, napan mong samat inway-way ti kalding mo, manong duro. Wen, apay ka di? Ada ka di ibagam? Awan, adala kayat kong aramidin. Aguri ka man. Anya day tawit mo? Ada pa'y tirad abala na. Kayat mo ka di padasak nga aramatan da ito'y manong. Amumut ayang aramatin day ta. Ay nawaw. Apay kumadyak mo. Kayat mo tapadasak. Alaman nga ron. Diyak la mamati nga da matamaan babaan day ta nga inaramid mo. Agbuya ka. Adda matamaak nga ituno ta. Yes! Natamaan ti kalding mo, manong. Ay, apay nga adya kalding ko titinamaam. Isumot ti nakita ka nga si Dag. Inta mo ito nun. Nagkuna nga inta itunaw. Ay nawaw. Ay, hindi pinalsitam ti manok ko. Jack nagungat. Itata ti kalding mo. Agungat ka. Ay salbag ka. Matuno ayamo ti kalding. Apay kit dinasaan. Mangpurta iti adwa kayo sa ta ituno. Ipan ko iji balayo day ti kalding. Ta ipabayad ko kuninanang mo. Apay nga ipabayad mo. Kudyak impabayad di manok ko pinalsitam. Naglalay ngam ngay. Anya ti kunam duro? Ipabayad mo ti kalding? Ne, sa anak mo't gatgatang iti kalding. Pinatay ni Bitoy ti kalding ko. Iso abayadan nyo. Apay pinatay mo ti kalding na? Inaramid ko lang mo tinaramid na iti manok ko. Anya ita ti makunam duro. Isurom ti ubing nga mang patay iti animal, ti akin animal. Ita, pabayadam kanyak ti kalding mo? Un ang manok mo di pinatay ko. Uremot damo biyag na di manok ko. Inta kay tuno ta kalding mon. Anya nga ituno asasawam mo't si Kabitoy. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo anang patay iti kalding ni Doro, Saan kumat na inaramid na ijay? No di na inaramid iti manok ko. Ngam saan arumbang abinales mo? Oho, no jak inaramid ti kasjay. Ang mga no aramidin namanan iti sa bali pa'y adingwan. Uno manok. Huston, anak. Basta, saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Ay, nawaw. Wina, basta di damat ulitin ti mang palsit iti manok ko. Oo. Dahito iti ibagakan ka, anak,
No anya ti aramidan daken ka amadi. Saan mo ko mga ibalbalas? Nalawag ka di. Sayang ti kalding ko. Sapay ko nakapaganagag. Anya nga tati aramidak iti dayjay nga ubing aya. Ay nawaw. Anya ka di ti pampanunutan manong? Saan ka di agayem mo ti kurang-kurang ani bitoy? Apay ngayon baga makurang-kurang ni Bitoy kat kumpleto mat na tao. Saan kit din akurang ti panagpampanunot na? Ay sana kurang ti panagpampanunot na manong. No saan mo lakit di pagaramidan iti dakas? Nasingpad mo. Masapol ang mabalas ko dayjay. Sayang ti kalding ko. Apay ana pa uli magkamatan manong. Ha? Ada ka di pampanunutam? Awan. Panawan na pa dito. Tada aramidak. Panunutak man. No kasano nga ikak iti pagnakman na dayjay nga ubing. Oo, apay nakapanimid ka Ay. dito'y dalan duro. Adda urayak lula. Papanan niyaw? Mapanak man di tadyangge. Ay nakita mo ka din ni Bitoy. Saan mat? Awan ka di iji balayaw? Ay, awan mga ron. Iso ko matibaon ko ama pa ni Jachangi nga maawa matilo ko nga ubing. Ay, amang ano nagbalog ata. Balog mo dayjay nga apu ko yaw. Aywan, nagpadaan di balog. Ah? Uray si ka balog kamay. Ay Ni? nawaw. Unay mo tin lula. Pagkunaan nyo mo tabalugak ngay. Kas kumay na. Ada ka dito'y dala na nakapandimid. Saan ka di arumbang ada ka ije bangkag? Uno, ije balayaw. Nakitak ni nanang mo na pansimak daw. Idinto nga ada ka dito'y ngawa maaramidam. Ay nawaw. Dayjay ni Bitoy. Sigurado sumalog dito ayang ka. Mangikabilak adagos itilanot. Tapatidag. Matulid. Daytoy. Dayta, naikabil ko. Ipagod ko tilanot ang nagsinumbanger. Itiigid ti dalan. Numag na. Masilwan ti sa kanak mapatid. Sigurado ang matulid. Darasak ti pumanaw ditay. Amangan no sakti pabasulan na no matulid. Umay kunto kitaan inton madamdama. Takatawaak no matulid. Inakaw na. Nasiputak iti ni Manong Duro ang nagtaray. Apay nga ta. Ay nawaw. Ay, sana ka magnadita. Tama nga nagsublik at lukon na manay. Iti sa bali adalan ti pagnaak. Piti ko na mamay sa anak. Oo, mapanak kon iti sa bali adalan. Jayak amag na. Sigurado ang natulid ti kurang-kurang nga tao. Ay, inakitaan. Agtarayak tap no mabiita ka makadanon. Aday ta. Ada na badda ka kabatok. Matulitan. Anay ko. Anay. Sakmatan tinasilwan itilanot ngayong kabil ko. Salbag. Anay. Nagsakit pa itinayasal. Tagalikod ko. Anay. Nagsakit. Ay na. Anay ko. Sakmatla tinasilwan itimpakat ko kumaamang patid ka ni Bitoy. Manong Duro, nanano ka? Ala, nagmadimat tangir Simon. Kas kala napuran nga aso. Anay. Jaksa mo makatakda rin.
Nagsakit na tilikod ko. Apay nga min, naisaltag ka manong. Tulungan nak man kidi, si Kabitoy. Uwan, sige. Kasi kamit. Mala, tulungan kan. Aday ta, natulungan kan manong. Anay ko, nagsakit. Nadangran sa mutan ti patong ko. Anay, medyo na nga itong amin tinakat na gamanong. Nagdive kan sa may kawam mo idanom na. Sana ka nagdive. Napatidakla iti ruot. Kita am ngamin ati pagpagnam. Siyak, namagmagnakat kita ati pagnaak. Amo man niya, nakita ka iti naggapo ditoy. Isodyak nagna ditoy. Ha? Apay nga, di ka nagna ditoy. Diyak mo ah. Kaslad na mga bagbaga jak magna. Iso dayjay. Saan ako na nagna? Anya, ada mga bagbaga di ka magna kunam. Win, dayjay siguro ti kunada nga anghel akasigud ko. Ada nga ta anghel akasigud mo? Tinasingpat ka na tao. Ada anghel akasigud na. Tinaloko, awan ka no. Tapanawan ka no ti anghel na. Numang lukloko. Ha? Pinanawan na nga raw ti anghel ka? Nagloko ka mga min. Iso pinanawan na ka ti anghel mo. Manipod ita. Saan ako nagsutsutil? Awan tinagahanap ko. Kun adda siyak tinaisagmak. Agpayson sa timbaga ita ni Bitoy. Ay, awagak iti kurang-kurang. Agam isumot tinang silaw iti nakulaapan na panunot ko. Sumungan ni Lily. Anya din araminam dito'y manong. Ha? Kasla, adamat na sakit mo. Nasakit ti patong ko. Imbang ta tinulungan nak ni Bitoy nga imay ditoy. Apay, ano ti patong mo? Kwa? Ayan ni Bitoy. Ay, kwa? Nadusak siguro. Gapo iti mading aramid ko, ading ko. Ha? Ang manipod ita. Sana kun asutil. Tapno sana asyak ti pagdasalan ti mading aramid ko. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakauldag ka manan abigbigat lakay. Ay nawaw. Ador, ingka mangkat agbalsig iti kayo a pagsungrod. Awanan ti pagsungrod ko. Awanan Ay, paglutok. Tiryang bakit? Isungaraw nga gidda. Gaputa nasakit ti sikag ka. Ay, nagsakit ah. Anay. Nasakit na talaga bakit? Ay, Ayaw nawaw. niya. Ay, anay ka. Imbaga klang agbalsig kasi makitan ta sikat mo. Ay nawaw. Ti ko na makit di kimaro man ang takinasadot mo. Tad namat nga min sakit mo abato. Ay nawaw. Ay, kwa. Uwan nga agpaiso bakit? Ang mga no, kimarong agpaiso tayo sakit ko itikid na eh. Ay nawaw. Saan
akid ni ti kunak. Bato, as in batugan nga asawa. Ay nawaw. Nay, saan mo ta? Ay, mawatan na ko, mamo. Bakit? Simakit mo na talaga ti sikat ka. Iswa sa anak ang makabalsay. Wan, maawatan ka. Maawatan ka. Kaputa kastam mata talaga. No ada ipatrabaho kan ka, agpambar ka ladagos. Ay nawaw. Nasayatan na danon kayo dito'y paraangan yun, nanang. Ada ko maibagak. Mapay ka di anak ko. Itamampay nga malatiw ka dito'y balay. Kuang amin, nanang. Ay nawaw, umayak ko madumawat ka dagiti nabalsig akayo yo apagsungrod ko. Naibos nga min tinaudi a binalsig ti sadot nga asawak. Ay kapag balsigam manan ni Ador. Ay nawaw. Saan ka no ama kabalsig gaputan na sakit ti sikat na. Ngam no ayabam met amangan. Ay na, kas na unay partak na nga aggunay. Ay nawaw. Una yan di asawam anak ko. Sadot na talaga. Ay sos. Si kapay anak ki asawa iti sadot na tao. Ay, huwag nga rod nanang. Tila babawik anak ki asawa ka ni Ador. Mala, ay kamagalan iti pagsungrod yo jay likod ti balay. Ado ti binalsig ni tatang mo di kalman. Ay nakagyaman ako na nanang. Mapanak nga rodon mangala iti pagsungrod kong kaputadyak pa'y nakaluto. Hey, si Kamagang pare buyay. Ay sumber ka ha? Agyamanak, pareador. Mala, tugaw ka paray. Agyamanak man ang paray. Imayak, gaputa kayat ka nga awisan, amapan makibuhos, iti kabangi-banga ilay. Isupay matitang danta. Ay, kasaka di paray. Kaya ko kumang, nagsaki mo ito may sasaka kon. May karaw. Ay, kimaro man ay. Kimaro man ang tikinasadot na ito, akong pare. Anda ka di bagbagang paray? Awan pare. Sige nga rod, no di ka makasurot, siyaklatan ti mapaan. Ay, paray. Talaga nga mina nasakit ito may sasaka. Intun sumarunon taon, kaya sumurotak taon. Sige nga rod pare. Mapaan akon. Makasursurot mo't nagbuhaws. Nagdagsin na trabaho. Maturo ga man kiday. Intun maminsan taon, ti mapan nagtrabaho na tao. Ay, masadutak. Ay nawaw Ador. Pinanawan ka anak kaidda dito'y salas itay agsapa. Nasangputan ka pa'y laang anak kaidda. Talagang namin na nasakit ti sikat. Kanto'y sakak, bakit? Mawatan na ka day. Di ko namkit di. Talaga asadot ka Ador. Nagado apambar mo. Nagkapupay gayam dito'y ni pari boy at anangawis ken ka amapan makitrabaho iji kabangibang nga ili. Ngam nagpambar ka kit din. Ay nawaw. Sa anak nagpambar, bakit? Talaga, mo ta nasakit ti sikat kan sakak. Ay, ingka mga agluto ta mabisina kon. Ay, nalabasan nga oras ti pangal daw. Ay nawaw. Agluto ka iti kanam no kayat mo ti mangan. Mangan laang ti pagaliston. Ngam no trabaho ado apambar mo. Ay na, babawi kon anak ki asawa ken ka Ador. Wow, deriyang, nagsiksikan. Ay na, nasaya at manta nakapasyar ka dito'y balay. Nabayagan day din na udi apa nagpasyar mo dito'y kat. Ay na wow, nagpasyarak dito'y balay yo, gaputa masikuranak amang kita ka ni Ador anak kaidalatan ija indayon. Ay na wow, no nagsadot mata talaga ti asawam. Ay, day tangarod ti parikot ko kat Marisita. No kaano nga tati pa nagbaliw na Ay na, makaisinsi na ako na talaga. Ay na wow.
Mayat samot nga agpayso no ikam iti pagnakman di sadot nga asawam. Ay, nasaya at ti panagidam dito yan, manugang kaw. Ta nakaindayon ka, mate. Ay, Ador! Ador! Bumangon ka man. Ay na nagsadot ka mutan. Di mo pa mo at tulungan di asawa. Ha, asita ti, ay, da kayo magkamatang. Abayan niya gagarayaw. Ay nawaw. Kastam ka dilatan. Mayat ti ool dagam dito eh. Idinto ta adda iji bangkag ti asawa mga trabaho. Ay nano tinulungam ko mama et. Anya ti parikot yo ti day tatatang. Dinto pa agreklamo di asawa. Da kayon toki din tagriray. Maturugak. Dingkat kay kayat kaw. Ay una yan Ador. Awan pa'y serbi managdak kala tao. Ta nagsadot ka mait. Uri sadot ako na, basta gwapo ak. Ay nawaw. Iso nga ron na in love kanya ni Tiryang. Ay na. No anak kala ko mapinangorkan iti binalsay. Man nakiblang nga unay mo ni tatang mo Tiryang. Ibagaman ta din na bibiyangan no kasya maturog ak iji indayaw. Apay Ador, masakitan ka kadagiti imbagbagan ni tatang. Basta ibagam ta din na bibiyangan. Agbaliw kan Ador. Ang mga no maumakan ka, panawan ka no agsadot-sadot kalatan. Nay, di ka kadi madanagan baka itagbaliwak taw. Basta ibagam ka ni tatang mo ta din pakibibyangan na. Ay nawaw ka talaga Ador. Makapasurun ka kasarsarita. Panawan kan sa talagan. Ay, ke panawam ke tinataer nga asawa maon. Agraraman ka talaga. Ay, agsaganak man pa dito'y arubayan. Ay, uray matla isungamin ko mati maaramid ti sadot nga asawa ng awan man. Mare, ay bagabigat. Ne, kastamat kan ka pari Boyet. Ada ka din ni pare Ador? Ay na, nakaidapay lang kita unag. Ay, Apay ka de. awisa ko ma, tada mapan mi pakitang danan. Madama kami ti patrabaho da di tadakil abalay di takabangibang a barangay. Kag kurkurang da kano iti tao. Iso sigurado nga awatan da kami, numapang kami. Ay, wala pare. Danunam di taunag. Barbarang maawis mo. Barbarang saan manan anasakit dagiti saka ken ima nakas kada sikat na ay nawaw. Alangarod maray. Inakman kasaritan ni pare Ador. Sige lang pare. Alukuyam jigayem mo. Tapno makabirok mat iti igatang na iti naimas amasida. Ada ka maparibuyay. Apay niya gagaramaya. Awisin ka kumaamapan tumulong agtrabaho, di ta maararamid adakkel abalay. Agkurkurang da ngamin iti tao paray. Isupay mo titang danta. Kwa, nagadayo mo paray. Masaduta ka mapan. Aglugan tamahit. Nang ibaga aya magmagnata paray. Jaket sumuro paray. Masaduta. Mabanugak to manay. Ha? Ay awan mo no kastam paray. Agbisinti pamilyam no kasta. Ay nawaw. Ay na, basta jaket sumuro paray. Inkalatan ano kaya mau. Talaga mapanak Isupay mo titangdan ko ijay. Malakaron. Panawan kan dito balayaw. Mapanak tapno at daigatang ko itinaimas asidak. Anya! Umay ka mangaldawan lakay, nakaluto akon. Ay, kauna pa kahit. Kanya tinlutaw, mapangaldawan ta, ha? Tuyuti si Data Ador. Alakit din. Sumango kan, tadi ka sumanao dita. Ay nawaw.
Tuyaw, ti pasangong kanya. Tanya ko matikayat mo ngay, ay nawaw. Karnya. Di ka man kundi sapul iti si daem ana imas si kaador. Apay, ada sweldo mapaggatang mo. Kwa, adan sa mo iluluto ni tatang ana imas asidain na. Naangot ko kahit. Na mga no mabalay na mapankadumawa ba kahit. Ay nawaw. Mabainak lakit di ang mapandumawat. Tapno amom ador, asawak asadot. Dinawat ko kanina ng to'y inlutok abagas. Ita, mapanak man ng dumawat iti masida. Agtrabaho ka ngamin tapno makasida ka mat iti naimas. Dayta, naisagana ko nagitig gamit ko. Kita, manuan niya ti aramidan diyas sadot nga asawak kapo iti aramidan. Teryang bakit. Nay. Guri ka man. Apay dita dakil abag nga da dito'y salas. Bag ko day tador. Yan tangay di mo kaya ti agbaliw kan sadot ka mailata. Panawan ka laangan. Mapanak pa lang makipagnaad ka dananang. Ay, saan kumama kasta bakit? Di na kumama panawan. Nakapangedeng ako nador. Panawan ka pa'y laang. Gaputaawan mo't apulos pa nagbaliw mo. Apay, di na ko naiayatan bakit. Ay, nawaw. Apay nga panawan na. Ay nawaw. Awan sirbi na day tanga ayat no sadot kamat nga asawa. Bakit? Pangasim ka di Di na kumama pa panawan Urayan niya pa'y tibagbagam ador. Talaga pumanaw akong dito'y balay. Ay, nawaw. Di nakpanawan na bakit. Ay nateng, gumatang kayo dito tinateng. Presko dagiti lako, kapapit launay. Ay, paray. Si kamo ngagpay sudaitan. Ay, gumatang akman di talakom anatang. Ay, sige lang mare, agpili kang tayo supot ko. Ay, sos. Apay, di na kala umay tulungan na di asawam nga aglako dito'y palengkay. Ay, bye-bye ablatan mare. Sana bale. Aramidin na itanti kay kayat na. Kaputa pinanawa ko ni Jabalay mi. Makipagnaidak pa'y lang kadananang ita. Anya? Ay nawaw. Di pa'y kat agmaymaysan ni pare ador Jabalay yaw. Ay katun amare. Barang itikas dyan ngay naramid ko kat makapanunot dyan namin takil asadot nga asawak. Ay barang amare. Ala, dagito'y tigatangag. Isupot mo, tamapanakon. Yaman na kang kaapari buyay. Nakastra ka mo dito pagtrab-trabahwam. Talagang amin nga kurkurang da pa iti tao pare. Iso nga, din rekomenda ka, inalada ka mga daghos. Ay, may. Apay akilot alim midem tirupan pare. Nasakit man ang tisikat mo. Wano, day tasakam. Wano, dagduma aparte ti bagay. Malagip ko nga minini bakakaw. Nagriga-gayam ti mapanawan paray. Kasi kanto mga main, nakaruti kinasadot mo. Paray, agbalbaliwa kaon. Kurumbang lang, ipakitam dahi taga ni bakit mo. Ipanagnak mo kinukuha natin panagbalbaliw mo. Paray, talaga kasta tiramidag. Nga oras yaw, tatang. Day, si Kama Adaur. Sumra ka. Agyaman nak, tatang. Agtugaw ka. Agyaman nak. Ada ka din ni tiryang nga asawa, tatang. Awampay. Di pa'y simang pa'y tanapan naglako itinataang iji palingkay. Ay kuurayang latan. Dandani siguro day jayan. Agyaman nak, tatang. Agyaman nak atay palubos yung makasaritak di asawa. Wan, baraok. Mabit lang. Tay timplahan ka langan iti kapay.
Agkapikap, kabayatan ti panagururay baw. Apay, anya ti ibagam sikador. Apay asinurot nak dito'y balay datatang. Ay, pangasim ka din bagay. Agsubli ka ni Jibalay. Ay, mayiliwa ka un. Nagriga gam tagmay-may sa bagay. Agsubliak lang ijabalay. No makitak nga agbaliw kan ador. Wain, ikaray. Agbalbaliwa ka un. Ay nawaw. Dayta ti kayat ko amang ngagken kalakay. Katsapay la kumata ipaypay sumday ta nga imbagam. Wain. Tungpalag amin ngayong karibagay. Malangarod agawid tan. Agsubli ka ni Jibalay. Bakit? Kumaykan, nakaluto ako, mangantan. Agsidata man iti, adobo akar ni baboy ita. Nagsweldo akong kahit. Ay nawaw. Maragrag sa ka nakitikas ta makitkitak ken kalakay. Talaga nagbaliw kan. Ala, manta nga rudan. Bakit? Akawanin na ko maa. Gapo iti, kinasadot ko iti kalabais. Ang manipod ita, aggaggagat akong nagtrabaho. Ay nawaw. Napakawan kan lakay. Kat agyaman aklaunay gaputa nagbaliw ka matlaangan. Ay, nawaw! No kayat mo ti aglamot, di ka nga rod agsadot-sadot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script Ni Miss Althea. isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay dagiti cutics nga ingkang karga ka dagiti bibig kan kiday mo si ka nga ubing. Ay, hinawaw. Oray si kamat. Naglabasit dagita bibig kan pingping mo. Tinulad ko laang mat. Ay na! Apay cutics aya dagitoy kano saan? Blush on kan lipstick. Ay loka. Ingka ka kinarganan iti cutics. O, kasunod ay tan. Nagrikat nga ikatan. Jay usara mapangik kat iti cutics ati aramatak apangikat. Kapoy kamat. Ay natasak pa iti kapoy ita. Unay kamot nga ubing. Nakakita kamot iti kiday analabasit. Ay na wow. Naka-cutics pa akiday. Apay nga minadi mo indulin dagita usara mga manicure. Ay, amok aya, abyangam. Nagalas ti itsuram no agungat ka. Oy, maldita, pumanaw ka dito Ang mga numakudukudot ko dahil singit mo. Wenan. Ngam ikatampay ti bagbaga manalabasit iti bibig kan pingping ko. Ay, Jaske, ano ba to? Inikan lang iti trabaho. Sige tapno napintas ka amanang ko. San ko nga ibagbaga amanong? Ay, okray. Sige man laengin, ading ko napintas. Ala, agtugaw ka nga rudan. Punasak baba ni tinil polish remover. Wano asiton.
aday ta na ikatan. Ay na wow. Kita man iti sarming. Ay, wanyag paiso. Naikatan. Ina ko nagayayam. Ay, agsubli ka dito ay. Kudutan ka. Psst! Ay na. Kunak adinak awagan iti manong dayjay nga ubing. Ay, maldita talaga. Day, apay nga kay wara dagita gamit mo. Pinakibiyangan man ng ti ubing aloka. Ay, una yan. Ay na wow. Saan mo nga minabasta iti sudita, Amumot aman nakibiyang ti adim ay nawaw. Ay na sa ganak tamapanak ko maidya balay ti imawag nga agpamanicure. Napanak la nagdigos. Idi nagsubliak. Ay nako, pinakibiyangan nan. Papanap ka di ita pagmanikuran. Saan ka di nga ijay beauty shop ti gayem mo? Ijay langit. Ay, stick wa. Ah. Adapay papanak nanang sakbay amapanak ijay beauty shop. Ala, inak makitsenda. Ibagam ijay adim, tamapanbit ijay balay damanang mo. Ay, sigurado na panday dyan. Talinuko nak ngamin. Awan mo ti sa baling ayuyang nan. Saan nga ijay? Ay, talagang adda pilpilya dya adim. Ay, nasaan lang adda kung kunayo. Talaga apilya. Timot bakla ti masabat ko. Aguroy man. Apa man nagsabat kami. Patel-telak man. Dahil ti maraman am si kaabakla. Ay, anay ko Apay nga nagpatel-tel ka. Anay ko Awan mo't basol ko kada kayo manong. Pinatas ko lang met no kasano ang mapatel-telan ti bakla. Kaya't mo ta pasarunwak. Ay, no! Ay, di ta kayon. Hoy, inton maminsan. San kan nga kinni-kinni takagurak, Oh, apay akas na tirong pamasimang pet. Kaslada ka guram. Tadya manong losyo. Pinataltalan na din. Anya? Tapay. Anya ti basol mo? Ay, tsaka mo iti dadya duldog. Iti nagsabat kami, pagamuam ta pinataltalan na din. Ang mga naramidin nan tumanan. Day taman ti kunana. Na makita na kanong agkinni-kinni ay naparamanan na kano ti ayop. Ayop pa talaga day dyan manong lusyo. Oo kaya. Nawaw. Kanayon iti sango ti istor nga agtambay ngamin. Awan mat trabaho na. Papakpakan lang iti inana. Pudno man. Nakitak ti naramid kan ka ni manong lusyo. Apay adineswan na titaltal mo. Ay, nakurso na daan na ti loko. Umapal siguro iti kina beautiness ko. Makita day jay ala kay lusyo. Bulbulwag. Hay, nagsauti ubing. Kasano abulbulwem, abir? Day ta ti pagsaritaan ta manong ko. Ay manang ko. Kasta, Kay kayat ka, numanang ko tiyawag mo. Igatangan ka iti chocolate. Agpaiso manang nga napintas. Flang! Ala, igatangan kanto. Anya nga tati aramidag amang balas ka ni manong lusyo. Tapay ko maabalsam. Anya nga iti maramidan ti maysa nga ubing iti maysa ang nagdakkel ti bagina a tao. Sa maysa lalaki pa'y. Nakitak ngamin ti panang diso na iti gamgam na iti taltal ni manang Jason nanang. Nagalasan. Unay lakat day tanalusyo. San mo nga as-asit gan, tamangan no pati sika kat paglalanggungan na.
kas jay kadilatan nanang. Nangag ko ngamin nga ibagbagana ngagsabat dan tumanan. Saan siguro day ta Alusyo? Idarom ko no ulitin na ti inaramid na. Nila kay Lucio ti masabat ko. Ay, siga, bulili. Ay, apay akas tati pa nagkitam kanyak, ah? Ha? Uray si Kamat, apay akas ti panagkitam kanyak. Kaya't mun sa ti makaraman. Kas ken ni bakla. Uray bakla ni manang ko tanalay nga Aha. sapul iti kwarta. Sika, papakpakan ka kanulang ka ni nanang mo. Hoy, sino tinagkunakan ka dita? Ay nawaw. Saan ka di ngagpaiso? Ni. Awan matrabahom. Ni manang ko ako nam abakla. Adda trabaho na. Ikikan na pay ni nanang ko iti kwarta. Ada ka di itid mo a kwarta ka ni nanang mo? Naa. Malagip ko. Adagar arnis di tabay ti beauty shop. Inta mo matagsursuro nga garnis? Ay na, marnis kung tupay ti siket ko. Narigat ten. Mayat ti arnis, tapno ada pang salaknib mo iti bagim, no kasi nga damangdangran ken ka. May sakit di day ta singasing mo. Ay kat mayat uray bakla ka, no adamang luko ken ka lalaki, iso ti arnisem. Mayat sa. Ay kaano ta mang rugi? Uray inton malam, no mangrikap ta iti beauty shop. Ado siguro ti kwartam takanayon ka amala daw a sumangpet. Ay nasaan mat? Adda gamin pakakumikuman mi kanimanang mo atina. Pagkwartaan ka diti bagbaga mapakakumikumam? Saan? Pangsalaknib iti bagi no adamang dangran ken ka. Kasta ka di manong? Ay manang gayam? Ay amukon. Isagsaganam ka din ni Manong Lucio? Saan lang ani Manong Lucio? No dapat aggandat kanyak. Amintan. Oh, kita saan ka di nalaingtan nga garnis? Ay na, wen. Kanayo nakagitugot iti kayo. Pang-arnis konto. Apay akayo pay lang. May mayat no gumatang kamatlang iti arnis mo. O, di amudan ton nga arnis. May mayat no tayo simple akayo. Tapno maalilaw ti loko. Sa bagay, saan apagarupan ti tao analaing kagayam nga garnis? Wala. Correct ka dyan. Nung no pang arnis ti awit ko, syempre amudan ti usar na. Agsarsarukod ka ka din? Oy, sana sarukod ti usar daytoy. Pangsalaknib iti bagi no adda gandat iti madiken ka. Ay! Amokon! Pang-pang-ur mo ka di iti mang patel-tel mananken ka? Shh, tumanagari. Imbag no sanda nga amo ti pangusara iti dayti akayo, si kamo tumanagari ka ay nawaw. Kasta ka di manang? Yap! Ayan gayam di baga ma-chocolate ko. Ay, ada iti bag ko. Inkaalan iti bag ko, tas siyak ti mangirwar. Ang mga nutila pakibibiyang amanan. Sige nga Rod, inakalanan ti bag mo. Anya kay ti araramidam manang. Agid da kamat ngagpang-upang or iti angin. Adan samat tan kurkurang mo. Ay,
Ay, nakurang pa iti amom. Insayo ti Arnis daytoy. Anya day tang Arnis. Saan mo pa nga amo daytoy? Amom to, intong dumakal ka. Ibagam itan atap no amok. Apay nga intupay laeng ngay. Ti Arnis ket may sa apang salaknib iti bagi. In English, self-defense. Ay na wow! Ay, kastagayam. O di amok kung tayong bagam. Suruandak mamat nga ron. Into na dawayak. Kaano ngay nga dawayam? Into dumakal ka, ah? Kasano ngay no saan ako na dumakal? Aray ko? Ano ba yan? Anya ti umay mo gatangan dito store. Pagpalpal la ilangak. Bakla? Ay, gumatangak lang iti shampoo, manong. Gumatang ka pa, ituon mo dito lamisaan. Tapno nasayaat ka. Anya tituon ko, ah? Kaldero? Wenno? Anya kaldero? Arak Nagkapoy ka ti utak mon. May sapay kano nga arak. Ituon ko kano iti sangon ni Manong Lucio. Ne, masuron kan samat si kabakla. Saan, man? Ditakan ta maladaw akon. Hoy, inton agranata manan. Masapul nga igatangan nakto manan iti arak. What? Nimat Manong Lucio ti masabat ko. Pasimple aklamag na. Ay, ganito. Ne, nagranata manan iti dalan. Apay nga damutan sa rukod mo. Apay ka dino, da sarokod ko, Manong. Dawatak ka dito sa rukod mo. Wano, kwarta ti itid mo. Ay nawaw. Ay, awan ti kwartak ita. No kasta, dayta sa rukod mo. Tapag baot ko man itagpalapalayog apatong mo. Ay, no! Saan mo nga laan ti kayo? Itid mo wano saan? Ala, ni Manong Lucio, kabilan ng samat ni Manang ko Jason. Shh, saan ka tumagari? Kitaan tanong niya ti aramidan na. Ang mga napatultulan naman ni Manang ko. Agtalag kay ti kabangalan ni Jason. Masigurado ka masalakniban na ti bagi na ita. Masalakniban na nga ta, Manang? Saan ka nga agpadlaw? Agtugaw talaang iti medyo adayo. Makita tamati mapaspasamak. Intalangan ni Jayanda tapno sana napatuluyan ni Manong Lucio ti panggap na nga ramidan iti kabsat ko, Manang. Saan ka kadi nga agdanag? Basta, kitaan ta ti mapasama. Itid mo kanya kuno saan? Nay. Agsipod ta pilitan na kamangted kan ka iti kayo. Adtoy. Anay ko. Adtoy pay. Bulbulwan ka babae iti reto akayo. Agnakam kamat itan. Anay. Jason, Stone. Anay ko. Sana ko na lumaban. Ulitan pa iti mangiruruman kanyak, ah? Ay, sana. Promise. Suko ang harunan. Anay, nagutot. Anay ko. Anay, nagsakit pinakulam mabagbagay ka. Anay ko. Agyaman ka, ah? Tadapay na ba't bating asikan ka? Uy na, nuawan ipaturay ko adi ka makatakder. Saanan, Jason? Sumuko ako. Yehey! Naglaing ti kabsat ko! Simo ko ti kontrabida! Shh, saan ka nga grewa kasta, ah? Inikan na iti pagnakman na. Ay, naglaing ti kabsat ko! Pinatumba na ti may sama ton! Ala, agawid tayon. Makapagnamat siguro nga agawid day ta Manong Lucio. Ay, kita man no kasano ti panagna na nga agawid. Ala, kita man eh. Inayadan na ti tumakdar.
Naalala day ta tao. Natangsit mat ngamin itay. Naarnis adi na oras. Ala, kasla baklamag na. Agpalayog ti patong na, tanasakit siguro ti saka na. Oh, apay akatawaam ngay. Ala, intayukit din. Umayon ti kabsat mo dito'y ayanta. Apay nga da kayo ditoy? Naira na lang manang. Ada kami iti asidag. Nakita mi ti napasamak. Inikag iti pagnakman na dayjay, tapno dinan ulitin ti kanayo nang aramiden kanya. Masiguradok didigran ti loko. Wala, dapat lang. Tano di pa'y na didigra, ay na, malmalwak manan. Ay nawaw! Saan nga orayon, ti madi apagteng sakbay nga agnakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanang iti trabaho ka na ka. Insagana mo, namin nga usarak. Siyempre, Dad. Adami na nitibag mo. Diyay lamang ibagkatan nitibag mo. Kasta ti kayat ko kahit. Uray may sa ti anak ko. Nukasken ka, ti kalaeng ken kagaget na, chiray. Isagana na amin na masapsapul ka. Ay nawaw. Siyempre, Daddy. Kayat kayo nga rod. Indak nga ag trabaho na? Tay kwartak nga rod din na, Dad. Ha? Awan pagpasahik ama panidya pagadalan. Awan kwartamon? Awan, Dad. Manumat lang nga dyan tadyo a kwartak. Ado pa'y ti binayadak idya pagadalan. Naibusin, Nakakaasi kami. Napobre ka launay nga anak ko. Di naklatultuladin nga adu ti kwartana. No ado ti kwartayo, nayunan yung arutit itadyo kanyak, Dad. Ay, nayunak to. Saan pa nga ita? Amok ang awan mat kwartayo. Iso nga ibagayo asan pa'y nga ita. Nagadu dita. Jak beday gaman. Ado a kwarta nga agpaiso. Ngam kwarta mat ti sabali a tao. Saan yung mata kwarta, Dad? Ure kita to. Kwartak to amin nga kakaiwara dita. Bumaknangak to anak ko. Nga ta, Dad? Saan nga ta ako maro ti rigat yo? Ay, pupuutom ti ibagak. Adun to ti kwartak. Bumaknangak to. Ay nawaw. Manang, imbagta na sabat ka. Apay ka di. Ada ka di ibagam. Kita-kita ang anak mo. Nakita balog kahit. Sapay ada lalaki akadwa na. Inton kwan agsikog adi na oras. Mangibabain. Nagpakada ti anak ko. Ada ka no project da iti pagadalan. Isu tinapanan na. Project nga ta tinapanan na? Siguro Saan mat siguro nga agbalbalog, tanaga tumat dagiti grado na iti pagadalan. No nababa, ay so, agata pa. Saan mat? Ay, basta bantayan nyo tamang ibabain.
Di nalatultuladan ti anak ko sa rumrumwar. At dalay ti balay may. Ay, imbag ta nasabat ka dito'y tiyandaan ipag. Saan ka di arumrumwar ni Cherry nga anak yo? Rumrumwar numapan iti pagadalan. Iti malam, mapan iti part-time at trabaho na. At ang amin nangalakan ko na akas crew iti may sa fast food chain. Imbag man ta naala akas crew kat agad-adal pay laeng. Amok namin ti akin kukwa. Sigod aka adalak. Nagpatulong ak nga alaan da ko man ni Cherry, tayo supaya pag-allowance na. Imbag, tada part-time job na gayam. Iso naragsakan matikabsat mo ani Tom. Tagtrabaho, apaman na malpas iti klase na. Agawit tumaten, iti agsip nga. Saan ka unay ngagsasaumay papan iti ka anakam? Madlaw anasayar ti kabsat mo ay nawaw. Anyo ko matipakasairan na katpudno met. Kanayon ko makita ti anak na makikuykuyog kadagiti kaadalan ng agbalbalog. Ngam nasingpat mat dya anak na, nanakamat nga ubing. Nasingpot day jay kay awan amuna at trabaho. Jay lagpaspasyar ter aramidin na. Ay nawaw. Aha. Saan mo unay alabsan ti agsasao, tadi mo matammo ti mapasamak iti masungad. Di mo ammo adag iti nalabas ti panagsasauna, isunto ti manglamot matlaang iti sauna. Aha, pagsasaula day ta. Basta ni Cherry ti kasingpatan. Amo nakatulungan kani sakit. Day tamanan ti maisa akam malim. Kasla ni Cherry lang ti anak mo. Uray dengdenggan dagiti daddo mga anak mo. Ni Cherry latan ti makitkitam. Madiday ta. Ay di nakisuro ti araramidak sika. Nalaingak maipapan ka dagita abambanag. Oh. Saan mo ka di nga amo nga dagiti agin lalaing? Isupay ti adu ti kamalina. Ta saan da nga minakayat ti paisuro. Day tamanan ti kong kunak. Amok ter aramidak kuna lang arudan day. Siyak ti immalaan ni Cherry iti kinalaing ken kinagagag. Agsip nga tan. Umay kanta itulod kay Jibalaya. Ay, saan Ang mga nuagungat ni Daddy. Diyak kayat ngay kaniti pagsakitan tinakam na. Siyak ngamin ti kay kayat ni Daddy. Di mo ka di kayat ayam amunak, mate. Saan pa'y nga ita? Tagad-adal tapay. Basta, ilimad tapay ti relasyon ta. May mayat ano maamuhan tan ti relasyon ta. Saan pa'y nga rod nga ita? Madanon to day ta panawan. Kaanon to? Inton dakkel ti tiyan mo? Day tapay ti parikot ko. Sikan tumat ngamin. Ay, di na pa basulan Taore si kakit, kayat mo tinaramid ta. Apay, pinilit kaya? Dakala parikot ko day to eh. Kasanok nga ta nga iliman. Kasano na dumakkel nga agpaiso ti tiyan ko. Umay kanto man ni Jabalay. Yam-am mo nga minti anak ko ti boyfriend na kat. Umay da kano inton malam. Day tagat ibagbagak. Oh, mamati kan iti ibagbagak asabalin ti aramidin ti anak mo. Saan ka di anasaysaya at jawan ilimlimad na. Kasungsungbat na kano iti kaayan-ayat na. Isu nga yam-am mo na. Nagubing dapay lang at dan kaayan ayat da. Di mo nga amo abantayan ti anak mo. Ay, anya pa'y nga hinukas ta. Makumi-kumakmat ngamin iti kinaado at trabaho. Amumot nga awanan day di asawak. No sanak nga agkuti, ay kasano kamin nga agina. Gaputa makumikum kan, nabaybayan, tigatil ti anak mo. Ay, pagyamanak lang na. Tanapudno ti anak ko. Ngam ti agsikog di tawalwalang. Ay, no siyak ti agsikog ti anak na iti walwalang. Ha! Uludang nga erwar iti balay ko Pag timug, ida iti lalaki anang sikog ken ko na. Itagbat mo iti bato ti imbagak. Awan ba aramidak, tarik na damat dayta. Adamat din ken kwa na ano dumngag iti balakad. Ngam no saan,
Ay, anyangay nga rod. Ay no siyak ti di dadenggan ay jak amo ti maramid ka. Di dakpad padasan. Siyak pa'y lang ti ama. Anak kulay da. Ay nawaw. Imbagpaykan ka, no kasta. Amok ti aramidek. Siyak pa'y. Nalaing ang iti amin na banag. Tanda naman dahi ta. Jak ti inaramid ti kasinsin mo. Ada kanumot inyawid na akayan ayat na ijibalay da. Inyam amuna ka no. Imum ubingan. Ada ki din kaayan ayat na. Kasla maawanan iti lalaki. Ada ka din kayan ayat ti kasinsin ko, Dad. Ada nga rod ka no. Jak kaya tatoladam ha. Agturpos ka pa nga umuna. Awan lat amok anasayat a pagbanagam no nasapa kang agpasikog. Mawatam ha. When, Dad, kasano da ito yan? Anya ka ti aramidag. Oy, Cherry. Apay napaulimak ka. Ay, kwa, Dad. Malagip ko nga minti kasinsin ko. Makiasawa ka din, Dad? Diyagan mo. Kasla maawanan mo ti lalaki. Aggaganat ang makiayan-ayat. Oh, suron ko. Ay nawaw. Nakarumat ti panagsasaom. Ang mga numasaktan mati kabsat kan ti kaanak kami ti daytang aramidam. Awan bibiyang ko. Diyak namin kaya ti maibabain. Tuladan da kumati kinasing pati anak ko Saan ka da di makin inaram ti aramidin da. When angam agad adal matlatta ti kaanakam. Saan mo ta si Mardang iti panagadal na? Wen, ngam ka na yun da nga kuy-kuyog iti boyfriend na. Inton kuan nagsikog adi na oras. Oh, Saan nga amin ang makikuy-kuyog kat agsikog? ay nawaw. na, di mo ipilit. Awan papanan na. Kuyog-kuyog, pakalaan ti sikog. Kunada nga raw. Saan nga amin lakay? Saan ko manarugit ta panunot mo? Nay, ay nawaw. Apay narugit mait. No ka na yun da nga kuyog. Patsyam, adi nagkinibin. Oh, inton kuan, saan laki ben? Inton kuan, kwa, saan ko nabaliksan? Just kiki di day ta. Anyang tati aramidan, tatapno sana dumakal ti tiyan ko. Awan mo ti amak. Ibagatang aminin ka dagiti dadakkel mo hatap no malpas ti parikot ta. Saan ang mabalin? Diyak kayat ngagpungtot ni Daddy. Ang mga nupayso na timbangan na nga uludan na nga irwar ti anak na ngagsikong. Ang mga nukaratyan na kapay. Karatista ka diti amam? Wan, Bobby. Black belter day jay. May salang adanog na kan ka. Ang mga numawanan kan iti puot. Napigsa ni Daddy. Ay sus, delikado nga ron no kasta. Sapay lupitay kan nakutungak. Ang mga no, ay sus, ang mga no maipurwakak. Day tangarot ti pagdandanagak ang mapasamak. Sapay no agungat ni Daddy kat dumanog la adagos. Ha? Ay sus, mabuti nga kasumango ka ni dadin. Mapan kami kanu kada dadi, ija Bisayas. Tada importante nga si kasun mi. Panawan na ka din. Apay no saan ka na sumurot? Di kagda nagtagsubliak. Kaano ka ngay nga agsubli? Ay kwa, umawag ak tulutan. Sa anak nga agbayag. Tung palak lang tibilin ni daddy. Karim kanayon nak nga awagan. Diyak lakit di makaturog no di nak awagan. Promise, di kagdanag. Kaano nga iti papanaw yo? Inton bigat matlaan. Umay ka no dumaanon ti dadakkel ti kaayan ayat ti kaanakam. Umay kan to kumaa. May saka amakitungtong kadag iti dadakkel ti kaayan ayat na. Dayta kat ti kunak. Ubing pay lang makiasawan. No di ka gatil at talaga. Di na tultulada ni Cherry anasing pay. Ngay mala kanyak.
Alan umay ka kadimakitungtong. Umayak, tapagungtak di anak mo. Ay, una yun. Di pa'y nakaturpos, makiasawan. Lading itak tinapasama ka ading ko. Imbagla ti agkasardan Tidakas kat no agsiko ka di da pa'y nagkasar. Oh, tapisak to pa'y no siya. Mangibabayin ti kasta klase ti anak. Jack laki di kahit nagpakita kanyak ti kasta. Tama nga no, Jack makapagtepel ka mautang ko ti biyag na. Ay nawaw. Awanan ti mabalinan no adaditan. Anusan tasaanan amay babawi. Ada ka di marikrik nam anak. Kasla umres ka kan awan gaganay gayam. Ha? Ay, awan mat mami. Ang kanayo na klaro rusukan. Ay, mabit lang mami. Mabana ki dyan lababo. Anya ka din ti mapaspasamak iti anak ko. Amangan lupod no ti atap ko. Madanagan iti anak ta. Addan atap ko kankwana. Kanya ti atap mo. Kasla, imposible ti atap ko. Iti makikita kankwana. At nga gatapak. Ipan mo iti doktor. In ka ipakita. Ang mga no, sa gubanit na. Talagang aramidak dayta. Kasaok ti anak ta. Napananaya, takasaok. Rimor itay. Nalabit, anapan nag-eskwela. Ni Bobby. Nagsukat nga ta iti number na. Ay nawaw. Apay ka di akasla ada kasurun mo. Apay akas ta tirupam. Sana may ladawan. Diyak nga minan makontak ni Bobby, mami. Sino day ta, Bobby? Apay kumanusan mo ang makontak? Sana mabalin nga ilang mga anak ni Bobby. Sino nga rod day ta, Bobby? Mami, ni Bobby ti ama ti sikog ko. Anya, kaya't mo asawan. Pudno ti atap ko nga aginaw ka. Lading itag, mami. Pagawanan da ko, ma. Pudno ka di tinangag ko. Ulit man, Jerry. Pudno ka di. Sorry, Daddy. Pagawanan da ko, ma. Oh. Natidak mapagawanan. Aramidan yung tikay-kayat yung aramidan kanyak. Uray patayan da kon. Awatag tidusak, Daddy. Ay, panpanakil ka. Amay sana singpit nga anak. Amay sana nakman. Ita, noin bayan nak iti pa kay babay nak. Marunaw ak itibain anak ko. Madi ti nakaro asa usao, taditay ammo ti mapasamak to. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Yan tangan na itabunan ni Auntie Cordapia. Kanya nga iti plano, Bogart. Jak pa nga rod mo, manong andaw. Ano samlatan ti gardina, sa nabalay tadamo balay, ken daga nga inbati ni Auntie Cordapia ken ka. Nagasatak unay ka ni Auntie Cordapia, manong andaw. Ngamin, ure ampon nakla, ket napanunot na mahit, tinangibati iti para kanyak. Ay nawaw, sikaki di mo Bogart. Uray no ampun ka. Taimbilang na kamo ni Auntie Cordapia, kas pudpud nung anak na. No awang kayo, manong. Jak amaw tinagbambanagak. Utang ko kada kayaw no anya ti adda kanyak ita. Mala bayamaun. Di kag saw iti kasta. Ngamen, ni Auntie may tinangampun ken ka. Iso rumbeng nga tulungan ka. Awan tinadumag titinulong, no di da tayo laeng. Ading ko. Ay nawaw, apay nga itakalaang andoy, sa dino tinagapam aya, itay kapay ngururayon. Iti ayan ni Bogart, bakit? No kasta, napan mo pa'y ang binisita ti ampon tibak ng anteng, Ay kawin na. Mangrugi ka man ako nakon. Ay nawaw. kasla di kag pampanunot si ka andoy. Awan ti kunana nga ibingayan na kaitisan ni kwa ni Antim Cordapia, ngambay bay amlata. Anya nga ron, di kaya mo mapasama ngay. Ay na si katika anakan ni Antim Cordapia, kaya't asawan day ta, adda karbangam kadagiti sa ni kwa ni Antim. Ah, ay unan niya. Oh, gun mo. Iso arumbang laang nga ilaban mo ti karbangam. Alaam no anya ti paraken ka. Di ka agpaabak iti dayjay nga ampon lakay. Tano kasta ti aramidam, ay awan na. Katawaan na kalaang ni Bogart. Nangagaw, timbaga ti asawa mitay, suleng anak ka. Anya ko maitananang, sana nasaya ti kastang aramidam anak ka. Sana may parbang asugsugam ti asawam. Ay nawaw, saan kay amakaaw-awat nanang? Ni andoy nga asawak ti kabagyan day di Auntie Cordapia. Kaya't asawan day ta, adda karbangan na itisan ni kwa ni Antina. Saan amabalin asulwan day nga ampon, ha? Naglalaingan namot ngay. Imbes na nasaya at dandoy kan Bogart ititunggal may sa. Dadalom kit din. Ay, basta. Ay, nawaw. Di ka matagbain sulain. Nasaya at mo, tanasabat ka dito'y dalan, Bogart. Ay, siga magahaman ng suleng. Adda ka din napatag nga ibagam? Talaga mo tanagpuskol di pa nagrup-rupa man niya, Bogart. Anyat kayo tiyo asawan manang. Ay nawaw, taagin di mo pa'y tiluko. Mabalin mo ta diretsaan naklatan manang. Jak maawatan ti bagbagam ah. Awan ti babain mo, amang tagi kwa kadagiti sa ni kwa day di Auntie Cordapia, Bogart. Ha? Ibingayam mo't ani andoy nga asawak. Ngamen, iso ti kaanakan ni Auntie Cordapia. Ampon kalaang matkat. Anya ter aramidem dito'y balay manong andoy. Ay mayak ta kayat ko pagbingayan tati sa nikwaday di Auntie Cordapia. Sana mabalin asulwa ang Bogart. Saan ka di ana ibagam kanyak nga okay lakan ka manaw? Ay saanan ita Bogart. Nakapanpanunuta mait. Ket, no kayat mo, uray ko kam tidak kalabalay ni Antek. Basta kukwak mo tinabadbati at talon na. Ay nawaw. Anya, mayat ka ka di Bogart. Ay, jak pa'y makapagdesisyon ita manong andoy. Dukas ta ka rod, ikang ka, iti wayam magpanunot. Agsubliak to intun lunays.
Katinton ang subliak, nakapag-desisyon ka. Agkape-kapay andoy lakay. Magyamanak, Suleng. Kat, kumusta nga itilakad mo? Imanugot ka din ni Bogart, iti kayat mo ang mapasama. Ay, saan ka ron ba kahit? Nay, apay ngay. Saan ka na o makapagpanunaw? Iso nga iti panawin na ngagpanunaw. Kasta laglagi pa. Nalawa ti dagaday di antim kordapya. Numaila ko taday jay. O, di mabalinan nga agpatakder ta iti mansyon akayat ta. Ay nawaw! Mayat day taan na panunot mo ba kahit? Iso nga agawa am ti aggunay andoy. Di ka agpaabak iti day di Bogart. Ay, gusto ka bakit? Sana mapalin nga isulang ti agnomar iti sanikuan yan te. Anya ngay andoy, nakapagpanunot kan? Wen, manong. Ay nawaw! Nasaya mga raw, nukasta. Ang pasensya ka na, manong. Anyat kaya't mo sa Bogart. Jak ited kada kayo ti daga ni Nana Cordapia. Siyak mo tinang ipatawidan na. Ay nawaw! Ay sana mabalinti kasta kanyak, Bogart. Ited mo ti bingay ko Kalat mo ta nagbaliw ka, manong Andoy. Saan ka mo takas ta sigawd? Basta, ited mo ti daga day di antek. Ay, sana mabalin nga ited kulat ta kada kayo, manong Andoy. Sana kas ka rin na day ta. Day, kaya mun sakit yung makaraman. Ay, pangasimot Jak kahit ti apa, manong Andoy. Kasta, opta! Nanay ko, apay nga ngagkabil ka, manong Andoy. Nayunak pa iday ta, no di mo ited ti kayat ko, Bogart. Nukas na. Sana kayat ni Bogart nga itadkan ka day di adaga, andoy lakay. Ay, kasta ka raw, bakit? Ay nawaw, nangalaan namat iti laing nakasta. Kinabil ko na ta masurunak iti sungbat na baribar. Una, nasaysaya at matlaang nubot-bot ngam ni Bogart, andoy lakay. No di na paila ited ti kayat ko nayunak pa iday, Jaya. Anya nga ta, no ibagam nga ireklamom ijay barangay. Kasano nga no saan latang agbutag. O di kabilam manan. Ikam iti pagnakman na. San ang mabalinti kastang aramidan da tao? Ha? Dilagbain mag. Nadamag mo ka day, tinaaramidan ti asawam kin ni Bogart, suling anak ka. Amok day tananang. Di ka makarik na iti konsensya sulaing. Ay nawaw, apay kumaama konsensya ak ngay nanang. Basol matlaang ni Bogart no apay akinabil ti asawa. No saan mo kumasinugsugan ti asawam? Amangan no saan na mapasamak ti kasjay anak ko. Ay nananang, ilablaban mila ang kini Andoy ti para kada kami. Huray kamalay ti ilablaban niyaw. Saan na kamali ti ilablaban mi nanang? Amom day ta. Ay na, jak amukan ka, suling anak ka. Naawanan tinasaya at ni bagam. Mabalin mo ti pumanaw iti sangok, nanang. Nasayaan ta nagsabat ta dito'y dalan, Bogart. Jak kahit ti apa, manang Suleng. Ay nawaw, di mo kayat ti apa? Ado ti asikaswag. Iso di dak ko mataktakan. Ay na, no itad mo kumangaminan, ti parakin ni Andoy nga asawak. Di saan ka kumamataktak. Ha? Anya ngay, kat nagtangkan mo ti ulom. Agpudno ka man kanyak, manang Suleng. Sikatin ang sugsug ko ni Manong Andoy niya. Wan, ngamen, jak kayat nga yalis-alis mo talipuspus ta sawak. Sana gaputan na anos ni Andoy kan ka, kat gundawaya matan.
Saan ko agun dawayan ni Manong Andoy, Manang Suleng? Ay nadikan aglibak, tauray di mo aklunan. Madlaw kulat na. Panagrup-rup ang pailan kat aguman. Ay nawaw. Apay ngay, anakailag ka pailaang matdita, andoy lakay. Kunak man numapan ka ita-ita ayan ni Bogart. Nag-text ni Bogart kanyak, bakit? Kat, anya man ang text na taatao kan ka. Ay, nusanta ka nung agsardang. Agdemanda ka no iti barangay hall. Patpatsamat. Ah, Ay napangbut-buteng nalaang day takin ka lakay. kasano ngay napudnaw? Eh, jak kaya, ti may demanda. Ay nawaw, mamati ka kanyak, andoy lakay. Kun ko nalaang ni Bogart day ta, tapno agbuteng ka kenkwana. Nga ta? Madlaw mo't lakay. Sa maysa, awan ti amo ni Bogart no may papandita demanda day ta. Uwan matkit di ah. Malag, sagana kakit ding, tamapan ka iti ayan day di a Bogart. Nagsubli ka mat adagaws, andoy lakay. Nakasaritam ka din ni Bogart. Nakakandado matibalay ni Antikordapya. Ay nawaw, sa dino nga'y tinapanan na. Kat nasalaw ko mat di tadalan, idi kalman. Ay na, amangan mat na ilamlam mga nakalaang lakay. Ay, jak mo ah. Padasam man nga awagan. Jak nga rin maawagan ti cellphone na. Amangan no imblock ng tinumber ka. Dayta, tikon kunak lakay. Ay, Rupat kwarta at talaga dayta, Bogart. anya nga tanong baybay ang talangin, Suleng. Ay sus, no baybay anta. Amangan no agruam, kat tagikwaon na mutin amin, tisanikwa ni Antim. Ay, jak mo. Apay, kabutang mo ni Bogart. Ay, saan mo takas tabakit? May salaang ti maibagakken ka lakay. Ilaban mo ti karbengam iti dayjay adaga. Di ka agpaabak iti ampun laang. Babalin ka daing agsarita ta, sulay nga nakaw. May papanitian niya, nanang. Diyak nga may maawatan. No apay masapula sugsugam ti asawa, manakaw. Ay nawaw, nanang. Saan ko asugsugsugan ti asawa? Isursurok laang. Takas lagi na amutar aramidan na. Kaslakas jay matlaang na. Mabalin ka din, nanang. Di na kang pakibibyangan. Saan ka pakibiyangan? No amok ang nasaya at aramidam, anak ka. Di kay makauawat mat. Na, takas tapayan ti pa nagsasawom kanyak. Ay, jak amukan ka nanang. Dita ka man langan. Ay, sulaing! Agsubli ka ditaw! Saan ka kadyabisay? Ando yan akaw. Apay ka day, nanang. Kaya't ka kumamakasarita. May papanitian niya. May papan ka na kayaw kan bukat. Aha. Ay, Kanayon ko ngamin ang mga asug-sugsugan na katyanak ka. Kasi kamat, araramidam no niya tibagbaganakan ka. Di mo mapuputan na si kamutan di madadadaal. ay, nanang. Di ko man pakibiyangan tidagakan balay day di Antim Cordapia. Bayan nyo no ni Bogart tinangipatawidan na. Di urayan ada kayo ti demanda ni Bogart. Ay, nawaw. Ay, saan to ang mapasamak day tananang? Sana ka bailan ni Bogart, timangin di banda ka da kamay. Panunutan man ay magtimbagakan daw. Di urayan na dumakal pa'y tigulaw.
Addan ni Bogart iti balay na andoy lakay. Nakitak iti limabasak iti paraangan da itay. Ay, Houston. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Diyak kayatan ti makiapa ka ni Bogart. Bakit? Apay ko ma. Kat di na pa'y matintad ti bingay mo. Suling, awan bingay ka. Kamalay, ti aramidin ta. Apay, di mon kayat ti maadaan iti mansyon. Sanan. Kontento ako ni ti adda ka sa santa ita. Anya? Data tinakababayan iti kastoy nga aramidin ta. Iso apa nagkunak kitnas kan nga agsardeng tan. Taos to ni nanang mau. Agnakam tan. Sakbay adata ti may dimanda. Pasensyakan, Bogart. Para iti anya manong. Pasensyakan iti dakas na aramid ko Okay lang kanyak da jay manong andaw. Agyaman akunay Bogart ading kao. Adala kayat ko. May baga manong. Ay nawaw. Anya mo day tangay nga kayat mo ibaga Bogart. Manong, di mo ipalubos asugsugan na kati asawam. Mariknak ngamin nakaslan ni manang suling tinang sugsugken ka makiapa kanyak. Ay, wan, punulaon ay day ta Bogart. Day ta mo tibigdot ko. Kajak mo ilibak day ta kahit. Ay, maragsa ka unay, ta nakaamiris kan manong antoy. Makaturog ak mo na nasayaat, no kastilaan. Ay na, pasensya kan ta sinugsugan ka nga agaramid iti dakas. Andoy lakay. Okay lang kanyak na dyan bakit. Tinapatag ka napakawan natan ni Bogart. Bayam, bumawi aktaw lakay. Saan na masapol a bumawi ka. Umanayan kanyak, dyan nakaamiris ka. Ken, ikarem, adi mon ulitin pa iti dakas nga ramid mo. Wen lakay, katagyaman ako na yan. Ay na wow, inarakom na matambakait. Ay, maragsakan ak lang amin lakay. Ay nawaw! Nasaya at mat na nakaamiris kan andoy. Si kamat na nasuling, di mo sugsugan ti asawam taditay ammo. Amangan no day ta apan ang sugsumukin kwa na ti pakaysagmakan yung matlaang adwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.